Talafalapa maro le soifua e usi mai le whaafonga talafoa le Radio Samoa. E tulunga ese foi whaamtalanga na whaia e nisi tangata Venezuela na tipoti ese ma Amerika e whaatatau i tulanga na iei i wharepuipui i Salvador. Whaamatala ia tangata mōni māsina sa whaao o lima i leo wharepuipui ia i lātou, mai titi ni tulanga tau le soifua malaloina sa tau sisia i te tonu o nei no fuanga. O le maua nisi, o se miti whaafefe tangata, le tūlanga na iai, mai to tele nisi uso sa whaalongoina o tau wala au mo se fesosoani. Whai mai o le asa wharaina na te neina whaamuta ai lea tūlanga, ina ua madia ane El Salvador e whaatanga le whaasaoroto ane o le 2.52 o tangata Venezuela sa malanga i Amerika ma tau fia. E wha le lei masina le umina whaana no fuaina i tangata ia i le teimi ua tuanai i lea no fuanga. Wa iei na marianga wa whaia e Lucia ma Ukraine e whaatatau i le whesuiai o la pangota i le isi whataranoanga e whaia i Istanbul i le asaruru. Ai e fōringa e le o tere seanga i luma i le mataupu e whaatatau i le tau fia loa o le bevesi i le vāua tunu e rua po se whonutanga fo i le vāua Prestene. O le whairo inga sa whaia i le mae o na tuina e Trump o le teimi e lima se furu waso ia Moscow e te tau waio na maua se whire e mu i le vāua tunu e rua pe o le awhenga i loa ma tariffs po o la whonga wha o popo i ana o loa. E le i wha mauni e ina loa ia e Putin ia wha matalanga mai a Trump a loa wha o peo o na whaia oso wha inga Moscow i a ai o Ukraine. O saunua le sa vea ma minsta o le pui ngā Ukraine Rustem Amerov wa ia whaatuina atu le whaia o se whonutanga i le whaai ungo au kuso i le vāo Zelensky ma Putin. Wa taua pe amare 2.5 pangota o taua o le awhi whaasu ia iei le marianga rea e pei o na mai a sainia. E le o mailoa la pe o le asitariane a Lucia i nei whiutana inga ma Trump ai tala tonu e na o taitai lava e to o lua o Zelensky ma Putin e mawai le tonu sao o se nofo fine mō. O le AAVC Australia sa tuuina i lunga o le whasipovi au maia mai Amerika ma o tā ua o se tūlanga o le fia i le pule ngā Trump. O le whasipovi mai Amerika sa whaasaina i Australia o na oni tūlanga sa awhia i mua i le lua awhi ma le tolu. O lo te ena le whainga malo Australia whaamtananga i whapea e iei se sootanga o le whainga whai unga lea ua whaia nei ma le tūlanga tau whiwhatawa inga. Ta ua le Minister o Whatoanga o Australia, Julie Collins, o whaamdi eina ntanga ruenga i le rea iuni whaamatau tau le biosecurity i le aano le manufasi e pei o na ta ua ia ma ua ave se ai marasa o lona winga o le atatala le toe awina mai i Australia. Ma le tala mlimoni, wa wala au nei New Zealand i le atukuki ma le pānemia o Mark Brown ina ia sairi le finangalo o tangata ma ia whaia se referendum e whaatatau i le tuto o tasi ei o le atukuki mai a New Zealand. O le whaamtaranga rea mai le matanga ruenga o le vai whafua New Zealand, tari ai le saunuanga le pānemia o le atukuki na ia tā ua i le mana o mia o se suinga e mai se le mana o mia o ni pā anga fōwha wa malo e whaatupeina se fōfuanga tele ono sa lau 5 miliona lo na tau. O le tariane lana matanga ruenga le vai whafui whaamtaranga le pānemia o whaero ai, a whai e mana na o tangata le tukuki se suinga e te taulavo na tuto o tasi mai a New Zealand e mawhai fo na sa idia finangalo umai ala i le referendum e whaia e sira pia i finangalo tangata e winga i lea mata upo. Ua tu malo le kovana o le Northern Marianas o Arnold Indalecio Palacios i le ona se furuiva te usangoro na soifua i le mae au na awhia i se tūlanga wha le tonu le soifua malanoina na matapongi ai i lona ofisa i Saipan. Whai mai na whapawe atu le wharamai ma avese atu ai le helikopter i le wharamai i kua motong fitinga. O le whaamatalanga ma le sui ko wana wa whaamatalai le whaanoa le tōtele i le tūlanga wa tūra i mai mata uai o le ua maliwa se tangata ua loa tausanga o ona le public service ma le amana tua le tōtele o se tangata e nau e whaamau popo tangata o se taitai mahalosi fo i toe mautū. Wa tau whai whao atu wha mai senga mai taitai o le Pasifika e mai se wō ma au mema mai a le li ko wana ona o lea fo i tala whaanoa noa. I o tala ia le Radio Samoa lau whaafonga mai le nei asa tofi manuia whaiva o te toi o le nei asa soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E tā ua no fuanga le nei ati au. O le ala leo no utula i atu. O te mana o e whaise suringa o lo mātou ki tunu.
O le ala leo le tuuina atu o lo ingoa. Ua te le sao au kilani ia te au. O lo utaimi la le nei e toi tau i atuai. Wa o le lavama tamatatu I fafo, o le ala leo lo utula yatu. E te leo mawhawhau te tula e mole tau pitonu. O lo avanore nei te tau vai palo ta mō pitonu au kilani. Tanga iane il auckland.co.nz e te sila fiai. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Tabale tau mo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Faasilsilanga I lupe faalele ma tama whanau a fastauta. E whaatulu atu I pa ia ma mamano o le ainga sātuala, o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā luenga o le manuanu tāpua ia le whakasa, o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tālo sanga atu ai malanganga o le whaaloalo, ina ia tātou awai uma I le tātou tausala, a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le rifa moe moe o le awhaia I le asto na I aso lus fuluono I ulai, I le mautau Samoa I mangele o le a manta I le sefulu le taia o mai mawhaia na whao so tai le komiti mo le wha mawina o la au tau sala wha tai o lo sainia ai ono pulu wha ea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu wha ma ape po moe mausu so fara I le o iwa lua tolu 5 tasi Tasi 5 I watolu amo. Radio Samoa. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai Oku alofa I la Samoa Matalasi O aolelea whaasolo solo La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha pe whea na ngalo atu o ea ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O alofa I la Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O alofa I la Samoa Matalasi
fie le afi pe asa vali lona la le ma folinga e filanua I pe fa pe fea na ngalo atu olo wingoa sa ole penina ole vasaluloa ai mai se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa Patalasi Angi mai se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa Patalasi Angi mai se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa Patalasi Angi mai se matani e momoli atu ai alo fai la Samoa Patalasi Ia, soifua launa nei, le atunu pele whatalofa I a te oe. Ia, mawha lofa fo I a te oe, le nei, ia wauli o le aso tofi. O le whatawhiti o le tele o ngā luenga, sa whea ngai ma le atunu. Angi baia se batangi, sa I momoli atu ai o ua lofa nei I a te oe, le fionga. Ia, le sa, I la lio. Ia, whapea fo I le fionga. Ia, le sa lani alo. Watalofa, whabalole so I fōmaduia, manatu sa maduia le neifo I aso e maise le tae ao I le ana whai o le atunuu, ina uanga ngā e le la. Ia, mā lausu le atunuu. I ona tiu te masani e pei o na tutofi I ai, I le aso ma le aso. Balole ngā lunue, mā loa fo I le tau atai, le lava papale ma le ono sai. I tiu te mawhai walo filima. Sa whea ngai ma le atunuu I le nei aso o le whaatawhiti o ngā ruenga. E opo whea lawala le tafa o le lalolangi, ia whea fhoi le atunuu o lo e whafonga mai ai, o te talitonu, po le se senga o aso mataimi, ia ai o le mea lawa le nai tasi, ua mai atiu te sa tofi ai le atunuu, natu fhoi ia sa leo ma pui pui lo tātou matai sili le langi. I le wheta aloloai, I lunga o ala tele, o nisi e pu ele pasi, o nisi e o ia lātou ta vale, o nisi e sāwa vali le ngāruenga, o no fo afi. Ia marau waka vale ki aluai, oi? Ngā lo, le ona sai. Ia, fio mai, se tasi o whapoponga o le tātou pola kalame, o le ngā ngaifo whaiva o le atunu, whatalofa ia te oe, po whea lava le tafo le lalolangi o lo e mafuta mai ai. Lei atau a sa vea le ulua I alii, pe stata ba le langi se Yuli Mulitalo, Al Harrington tūmanu vau la vea. Tato mafuta fo I ma outou, I le nei vaenga e pei o na masani ai. Manatu fo I watu la lata koloki le kāta, Ia masaini fo I. Ia le asa wali ese ma le whalewhai ngā ruenga. O whea lava o iai, o whaiva e whai le ngātai whale, o whaiva e whai le vātea tea. A o whaiva fo I e whai le toa vau ma le tua sivi. Ia, a wale au whai whāto anga, o le au whai lafu manu I le vau matua. Ia e maise fo I o le au whai whaiva, o tautai a e le nei aso. Ia, malo, ia le ngā lurue. I le ia sisi upu o siri atu nai lo le wha awhetai ma le wha malo. Ua mai a ngā ruenga, e leise si o masoe pe manua, ia po iai fok ni wha lawe e ono tutupu ai. Ia tātou te le manao. Mia, sa au whala leile atua I lo wanga le lei, ia oi umarabunuia le nei aso, ia o toea o se ama, ona o lunga le awala. Ia tau nu ua I lo le whale, a iai fok I wha lawe tutupu lunga le ala. Ia pe a tātou le mātala, ia ma tātou
tu au lafo I tu la fono. O le sausaua whaatulanga ina. Ia mai se fo I o le tu uawa noa lesi ave tāwale. Ia awaine I o tātou whematea. I fo le mausu sta I tu la fono le awala. O nge kupo se pisa. Wa isi taimi. O le taimi tōru ale nei o le manawa o ngā ruenga. E o soi matu le fefe e o le istangata. E I tango fie. Ia e fia palau vale. E fia fai upusa I lesi ave tāwale. Leo te vai atu. Lava papale mo ono sai. Ovo le mauale ale ia tau sa vea. Wa lava le vale tasi lungo le wala. Pe amanava. Maso se taimi. Awa foi. Fa vale vale abelisi avta vale. So o toi malo fa vale vale. Ia wa luo lo vale. Kolu vale. Ia fusu ro vale. Lungo le wala. Ai mata isi vale. Le o tutu ai fua mamana. Ia tau mea le anga lai fai. Awa poloka ato ai male awala. Na ia mana tua le tala de na. Walava vale le vale tasi. Awane I lua pe tolu atu ni vale lunga le awala. The metaphoric comparison of discipline. Being able to discipline yourself and have some control. Calm down. Be patient. Give way to somebody else. Ia no whapera le o na malu le fōlaunga fō. Lena mai taunu male maruia. I lau ai o te pole. Tā te o lawa boboli oe. Te to lua ina oe. I mea fōlo tutupu o tala. O musika. Ia whapena fō se me te ata e ai. Ia mai se o le tele o mata upu e mwhai o nā whea. I le tātou whasoa. Ia ai mai se o le ngā ngai fō whaiva o le atunu. Whatalofa whatulou le pa ia masani o Samoa I lona tāwhatolu. Le vānu nofo, le vātangata. Ia, ai moise fōi o pa ia sautua whawhawha ma mamalu ia o Samoa. A wā pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fōi ma mamalu whaale anganu, ia whaale atunu. Ia, ia māwalunga sa vi ingo le atua. E momoli ana au auna ma le ainga sa le vi, I whāta whaitau langa e fia. Malo te talo, malo fōi le lava papale. Ia malau tō fōi pito la au lo whanono manu wai I le atua. A wāse manuia Samoa I tawhai fio le lalulangi. A mai se le tāpua inga o tātou tangata, o taitai. Mai maunga te tele se io o I maunga iti. Ia whapena fōi I ona au se io o I ona iu. I rātou uma o tātou taitai se io o I se o pito I titi. E mai se le tāpua inga nai o tātou mātua. I lau whanua ma ele o le atunu pele I Samoa. Ia e mai se Samoa lo ta ape I tawhai fio le lalulangi. Whatalofa I a te oe. Ma ofo alofa atu I a te oe. E le swafa matu malo le tātou li whaola o Yesu Keriso. Ia. Alo mai. Ioe. O leo wanga ngaifo whaivo le atunu. Was fulma le valu minute wa te aile tu lai whai New Zealand nei. Te li lola po le ale taimile nei I nai Australia. Ia, whapea fo isi atunu ua la lagi. Ia, whatalofa fo I le saufa inga ma le tapo inga ma malu. Anai o tātou ta mam tina mātutua. E le ngata I mauta malawa, ia whapea nā fo I whale o tangata mātua. Ia, mai se fo I o mauta ngase. Ia, o lo o lātou tapua I mai ai I whaiva. O halo matama whanau a Samoa. I so se tiu te lava. Ngā ruenga wha ofisa, ngā ruenga I tonga vau, ngā ruenga I tutonu o whale mai. Ia, ai moise. O le vasenga o leo. Ali malu, tamaitai o le malo. Lātou pui o le saunga le mū ma le tūla whono. Ina ia usita ia tangata. Ma pui ai le saunga le mū o tangata. Ia, ele ngata fo I le nām. Whatalofa ia te oipa whai o le te mua le nei. Whato a e o mai ilunga. O le api o Fōlinga, le Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Ia mai se le tātou lava leina tu sao. Mana tua le se senga le nā, o le se ufonga o Samoa. O lona lava frequency, sfuru lima I vatolu a mo. A pepe uma isi fola, o upenga ta whailangia le atunu uma le social media.
E o nasi ka ko wa miu. E ki ko la ule ki o la ke ku sa pe te leva ai bai. Ya le ya taua. Ia manisi o le whainga luenga. But Radio Samoa will continue to broadcast on its own frequency and band, 1593 AM, here in Auckland, New Zealand. Ia, patalofa la ia te oe. Ia, pia whai whato a e tau nuu mai fo I lau whanua. Ma ele o Aotearoa nei, asi mai fo I a inga wō me masani, asi mai le whanau, ia, pia malanga mai fo I, ia, o le tau mawhai wa aifo mai. Maua le avanoa, ia ai. Molo soifua maloloina. Ia o nisi fo I o malanga mai. Ia o le tulanga o pe au wha mawhai. O le tuu o le malo, o le usui o le fono, I nisi sa pele I le loto ma le mawhau I tutolu a inga ma mawhtanga. Ia ai, ua wala au I le tua ma wha manawa le tua la tau ngarwenga. Ona o le pule whaito tasi I le tua. E le ai se isi e tū ma te te I ai. O ala vasinga ma wha songa o le soifuanga nei ma mawhaunga whai wa vale o le tangata. O tātou fuafua a o le tua na te whaatau nu. E le ngata I le nā o ala vasinga o amana onga wana o se foe whae e le tau. Ia pe a whai e le tusa ma onga tasi ma le fina ngalo le tātou tapa au sili I le langi. Ia sa o le tua whala le lei whawhitai teu malo. Ia o le fo o seu I whanua le whaatamaso ali inga a le atunu ui o na whaiva matiu te masani. Whawhitai le tua I lo wanga le lei. Ma le lofa tau muli pēa I a Samoa. Mahana tama whanau. I so se tafa o le ralolangi. Me se lava le nei atunu. Aso tuai malu I puenga. Ia whapena fo I o na watu whamaisenga. Wha mawhana whananga. Ia. O le tuu o le malo, ma le au pongi sa, o le ufitia ai, le tele o ainga, o mafutanga, o e kalesia, o nuu, ia whapea fo I tu malo. Ia o le wala aupa ia le tua. Fina ngalo whaito tasi o le tua o le mua I le fuatia. O le tau I velo I le maninoa. O le tia I le seua. O le maa fo I togi whato tō I le moana. O le tae le apoia. O le pulu whana foi, e le alofia. Ioe, e whai le moto whai le pulo o na whatawhea leo pulu I le vai. E le ai seisi e whai loto ai. Ia, asua tuai vai malu I puenga. Mamo moli atu, ia wha mai senga, wha mawhane whananga, ia, mai le pulenga, ia, wha pia foi leo whaingaruenga, ia, ma leile a tau sa vea. Ia te oe, mau mawhatianga. Le loi mata pa le loi fonga malingi, ia ma le fatu ua tae momoia. Ia ona o le tulanga le motsio mawhtanga. Ma e na pele ma au mea ma mae. I o tātou loto I to tono a inga ma whalapu tonga ma mawhtanga. Ia, ona whatalofa la ia le I tamaiti. Whatalofa le tinifu. O tau le whanau, ma lo le ngā lue le nei aso, whawhitai, whamalo, lo tau, whalongo tata I whai a oka. Kari e mai kamiki e malama le lei le whaasamo. Whamalo fo I a te o tau, I le whao ina whamalosi o le lancho, leisi tamaititi, na tapena le lei e lona tina e lua tu mai e. E ai le a onga pe a tale malolonga. Aia. Ua whao malosi fo e leska mai kiki. Whai maa o ai le I fota muiti. E nai o lātou winga le angana awa. E whapea na matu whau ia. E maa tutu a o whai. Ia o le mea mo I walanga tātou te tali e iai. Ai whapea na ia winga. Mana tua foi. O le tiu te lava lātou o le whai a onga. O le a o ai. O le mawhau o le tamaititi ina ia poto. Mata mai. O le tiute o le tamāla, o le tamāma le tina, o le a oai, o le a mi o le tamaititi. A whapea la e pārlasi uma mea na e lua I le whai aonga. O le a oa o e le whai aonga le a mi o le tamaititi, ma lona mawhauwha, ua mawhakele la, ua kaunga si I a kongi o whai aonga,
pe o le tātou atu nuu I Samoa. Au hola o tala le nai whai. Ia nawa tau umai e whai nei. I le whai mai o le a o onga fua umatamaiti. Ai ta tau o na amata mai whai aonga. Ta tau ta si I ta tongi o whai aonga. O I lātou nei o lo lātou ta pena ina sā o ta itai I o le numanai. Mō ata e au mō le tātou o tunu. Si I tu tongi o whai aonga. A leo le nā, ta si I atua I matatongi. O I lātou o lo avea maali I matamai ta I malu o le malo. Le mea nea le ina whale tonu ia matanga luenga nei. Ona o le tūlanga o le lesi ti o lātou tongi. Ai ai ala se vaenga whai o whaafonga mai. Ia mi milo I whonei whai siu. Siu au tū. E whapei, o lea ua whao popo lea nawa tau ana tātou vaenga whai. O le si tia o tutongi o whai aonga. Si tia mo tutongi o leo leo. Si tia o tutongi o leo whai awala. All those people that are working in the infrastructure and construction of our country. Amata mai awala e mesele au kamuta ma mea whapena. Nā ua matua mānei a tele. Ia le si tanga le nā ua iai nei. Ia, mai le whatuatua I le atua sa mō ua tasi. Ono tā la I le I tū la. Noi, nofo mawawau iai. Ono tā la I le I tū la. O se tala whaasolo pito fo I lea I le si I māwalunga tongi. A whapea fo I lai whaiti o mai I le teleo o I la tau le private sector. Ia po o pisinisi ma company tū mao. Ti se mālo losi o tau loto mai o tau totoa. E ma whai ai o na whina wina fo I tūlanga o pisinisi ma company. Tu o iei ni whaamurianga. O a whaamurianga ia. Incentives. Whaatupe pisinisi ma company nai mea lofa e tu ina tu iai. E ma whai ai o na ola fo I lato. Ma whai ai o na lato ngā whatia le sitanga. O te tongi ale malo. Ia ma le tongi pau lea o le I tūla. Ono tā la la me le whaafiku kā la hai. Ia le tā ua ia. E wā amatai meo anawa tau. Ia ai e tā ua tele. A wā e alua matatou toi fo I ma I ai. I anawa tau ia. Ai mai se pāti nei I tolu. Pāti te tele nei I tolu. Tui le EPA ma le HRPP. Le lauli le mali toa ma le whaatuatua I le atua sa mō watasi. Le fionga le sa whapito, le tamaitai pale mia o le malo tau ave. Whapena fo I ma le Samoa United Party. Awa, o le vasanga tutusa uma I la tau nei. I le tūlanga o le manifesto, ia po le manu lauti, ma le anavatau o le atufa tupe. Tufa ma le mafau fau. Ma I loa, e iai le atina e to e ola, ma fua mai, e tua iai le atunu. A wafo I la a tufa nei. E le a tole ton masina, a wale ai ni falawa I le ato falawa. Wale ai fo I ni tupe le fafao, o la fa fena fai. Ia le mele na e tupu, ona le loa le I tatou, ona toi fo I loa lea, I boanga ngana, ma uputu wha lea tunu uia whapena fo le ngana Peritania. You feed a man with one fish, you give him one fish, you are feeding him for one day only. You teach a man how to fish and give him the equipments and the tools to know how to fish, you will feed him for a lifetime. E whapena fo lai kako mea e kufa. Kako suo o wilipaelo kufa kua I ma meo whatu o la au aina o kia pula o ka mu o mea uma whapena tā hua lena. Ewe, o lo iai mea whai ngā luenga, o lo iai fo I whatu la au. E o te tō, ewe, pe o le talafo I lele ia Iosefa lea na whatauina e o na uso iai kupito. O iai tangata, fia ai, o ia soonge maa so whai ngata. Dale mena whātu iai. O ma ave whatu saito I o e tō. Ai whani li. Whemai amangi kupe.
Koe o mai la i nisi kei, o mai toi fō wai u mātu, whanua, fō i atu le tamau a inga i tupe na lātou maua, wafoi. O tele tupe, a ole aini mea ai e whatau mai. Le ala le tala le avatu nei. Whafonga le lei o le au tū le nao le nao ngā le a tau sa vese. I o lavo i le whainga palota. Samoa wa uma na tofi. O au na tofi o na ele malo le whaasinunga manga. A mata mai tei wa uma na tosi ai ma le sami. Te o i atu maunga. O tātou whanua malau ele le nā. A lea. O lo o whailo mai ele tele o whaife au ia anga ia tune iai ia le whaalau i loa a pāti. I lea i tu malo, ma lea i tu malo. Ngā lulue. O sa moe le o sea tunu u tali ai. E le o sea tunu u e whaatali mai i ni tupe. E le whaatali mai se ilatus tangata ma se mama e tu u lau fufonga. O e ngā lulue o lau tau tofi le nale ele ma le sami ma le ngā tui whale. Ea. E ati nai. Ia ati nai. Atalo fai lunga le api o fōlinga, alo le soifua manuia, uso matua whawhine, o mai masari, ia mauso fōu, matua whawhine fōu whato a, maua leo le awanoa, ia e mai moa mai ai. O lau tu o lalo ia te, oe pe alo fa le tā porkalame. Tu fa le tātou porkalame. Share our program, press the like button, and then leave me a comment. O te matua whiwhia. Ia, e whaitau i au tōko meni, ia ona o iloa i fo i lea whaila o whaamsinonga. E whatalofo e lau palau vale ma le au, ma lau whai upu sā. A wafu i re ka o whia au kou, pe au kou ngangana le anga mai lungole, i lungole tātou polakala. A wafu e le ise polo fesa, po o stangata mo waisa na tupe alu, watu nofo lungole o penga ta whailang. Po le Facebook, po le Instagram, po le space le wa fatau le Twitter ya po lava u penga ta fai langi fa ngai le tunu po le TikTok. Nobody, no professor of the Samoan language will ever spend any time to sit on these platforms and try to direct and correct the dialect and the language that is used and abused on these formats, and also on social media, because nobody's going to pay you. Whaasalafa, tau whanga ma alonso I fumanuia, o pulou fausia lio, ya, whatalofa, o te pola nu, e seta tango moa. Whatalofa ya tau umalava, halofu le teimi o tau lau o tau swafa, ai molo si la fia. O te matua whawhtai I lo tau awhio mai, ia, ma au mai fwoi lau tau tu alalo, ma au mai fwoi au tau tu singai whaatupu manatu. Whawhawina tāni alu peni a mina Alefosio, Sefo Nicolau, whaatalo whatu ia whale upu whalava au, ia, o le lua ave sā tupola, alo le soifo manuia whaftai le mafuta mai. O le sunga ia lona lote, ia whapea foi I Samaeli Salevi. O ai le sunga ia. O isi mea na, o lea leo lo ufai atu, fo le I o se ise teimi tātou papai le iai, I mafuanga e leo na toi fia papai nisi I tofi matulanga wapena. E iai ia aini ai tālafu sa whaia, aile o marmalama ato I le atunu. Ia ma le ala na e leo na mana na, se toi teu le vāo mea ia. Leo na o pū, a o se e iai I le pūlenga wha le maloi. Nā vai tau, ino sia whatumiti tipi soli watching you from Palmdale, California. Sefo Nicolau, tālo whalava, ia, e mai se fo I la tau ia ua vai atu. Whaasalafa, au tama pese, alo le soifo maruia, fata, tausilia ale talofa lau sunga fata, alo le soifo maruia, wafteile mafuta mai, ile au unanga male tautua I le so, o le ngā ngai fo whaiva. La tātou o tā le pese lea,
Ia, a o tātou tā pena. Inisi o tātou mata upu e fia o ia i le tala noa maa whea. E le nganga i fo whaiva. Ma lei a tau sa vea. E le nei a wauli. A le whaatawhiti o ngā ruenga. Sa whea ngai ma le atunuku. Nei pa yaso. Mai lea whaitese o le kalesia katoliko i lo mātou nuu i sa fotu. Ila
Ea, upu le pese o le vi ingo le tua, mai le fwoi pese katoliko, ilo mātou nuu i sa fotu, ua mamalu mea ona o le manu malo o Yesu Keriso. Tai tolu ina o e pe fwoi lo fwoi atu. Ale o se tala malie, o se musika mata ngofie, ia po o se vi ingo fwoi o le atua, tātou te oa i momoli oe le tōwhale. Ia ma whaala i o mata po ngau fonga, se ia tau nuu male manuia i le maota male lawa. Le tāngua le nā. Whatalo whapitoa i nai te mā tutua nei o le tātou pola kalame. E toa tele o tau e whaitau wafe mafe. A o tangata i o leo te manatua nei. Ona e samasani no ua siasi fo iai la tau le nei. O le so. Ia, o le aso tai au. Ia, o le a whaatele le pātia le tina matua. Ia, taisenga Ioane. Mai lalo le lau mua i Wellingtone. Ia, o le a toa i le aso tai au. Le iwa se fulu ma le 5 tausanga o lona soifua. Ma eu, le lofa ma le anga le lei o le atua. I le tina matua. Ia, taisenga Ioane. A le aso la ana nei. Ia, nā whiatu ia lana tama. Se alo fasino i le tina matua ia taisenga Ioane. Iwa sifuru ma le 5 tausanga le matua o le soifua. Whamda tuina le aso tai au. Paki kele le aso tonai. Nā whiatu neisia na whanau o le li i pailate kapiteni o le Air New Zealand. O le awa lele. Newa i tasi le alo le atunu. Mai wha manuia atu fo iai. I le tele o pailate. O le tele o i la tau kapiteni o ave valele. Ia, ile li i o Andre Ioane. Ia malona whaletua le te maita. Ia, Avril, e si i le pusa. Wawai o le mea lofa, e ave i le longo. O le pusa vai o le ola, ma le vai avoka. Ave o le mea lofa le a le whanau e o, ma ave le la tutina. Wato nei le lua le tolu tausanga. O soifua le tina lea i le vai o le ola. Ia, le na, taisenga Ioane, happy birthday to you. 95 years younger and still beautiful and clear conscience with her mind. Pe amatal no nei male o le matua. Talo fai. E whaalongolongo, ma mata mai, ma tapu ai mai. Ia malona ainga i lalo, i lau mua i Wellington. Whatalo whatu maduia te lau soifua. I hope that Andre and Avril and the children will arrive safely with your box of vai, ole ola. And also with your grandchildren and great-grandchildren to wrap around you and singing happy birthday to you, grandmother, mother, and great-grandmother. Amazing. 95 years old tomorrow. Yeah, le lofa le dao le atua. Whamanuia tua le atua sa whema le au whinga wenga. Ale Radio Samoa, e maise le polkalame. O le nganga i fo o whaiva. Ia ma le tātou polkalame o le tānoa awa i le aso tō nai. Whatalo whapito fo i stasi nei o te māmatua. Wa o watu fo i le iwas fulu tausanga. A o lo tau mawha pē le vai o le ola. Le whionga ia le malu Nansen William. Ma lolo soi fu manuia whatalo whatu i nai Ellerslie. I le maota o lo o whio ai le whionga ia le malu Nansen William. Ia whapea whaila uso le whionga ia muangu tio polo sunga lauli. To whai ono toko tautai. Ia malana mana mea le whionga ia whale na oti Madeline. To whai ono. A lolo soi fu manuia. Whatalo whapitoa i le whionga. Ia masoe tauli Josefa. Whapea fo i le tātou uncle. Le whionga ia tui mauwalunga tauli. Ia Josefa. Ya, fatalo fatu maloli le soifua mduia, wafta ia te utou a Erolini, ia whapefo i Fortino, o Foleni, ia waleuso ia vaisingano mautou umalawa. O lo whaia le ngā ruenga tā ua o le waaia le lei o le tātou tamā. Ia maisi fo i whanau o lo whapena ona a puti puti i le soifua o lātou mātutua. Lala lai lau whai atu. O te fia e whaafitai ia i la tōlo. Whai ila ngā ruenga lea whaaloto i whale. Domestic work and duties around your home. Aisia. Tā ua tele le ngā ruenga le nā walai o tanga te whai ngā ruenga.
a o tau ia no fafale, o lo tau tiute ma le matafa ioi lea, o le va aia fa le lei, o nai o tātou mātua mātutua. Mai lofo I se whanau le lei, ona o le umi maloa le soifua o nai o lātou mātua. Manai o tātou ta māmtina mātutua. Aisea, ola fia, ola sa loto, ola ma le loto malie. Ai le lei, inu le lei, moe le lei, ma malo lo le lei. O mau le taimi e ave sao e ai le taimi, e le pa u le appointment. Eo, olo e le aso le appointment, o le aso le nai tau le ave ai. Fa inu fala au, ma fai tong fitinga e tala fea ngai I le taimi, wa uma ona polo ina ma fa tonu atu elefo mai. Fatalo fa pitoa, I lo to fine le sunga le pali tele, te o la tafale Maryland, ia o lo tapua I mai fo I maota malawa, I le nganga I fo feiva o le nei aso. Fatalo fa pitoa, I le tamama tua o le ainga le tai, la sunga mulipola pelenise, ia, mulipola ma mulipola e tele o le tātou ainga. Ia whapena fo I le swafa taupa u. O le sunga ia lau moli Ioane, tā lofa tabā. Ia whapena fo I le tuafine ia e te vise Ioane. O ta mā mātutua, matina mātua, ne le mwhaiuna misi ia I lātou. O nei moli mau maina I a lātou whanau ma o lātou walo. Le atou sa vea, lai o mātou mātua, ma le to'o tele o tau. E sau lol por kalabe o le nganga I fo whaiva, ia po o le tano ava. Sa o ato lo ma le fale o sio. E sana to e sa vali iau ne se si luma ma kolosia ne luma o le big screen o le TV. E kongi e io e ko inga se puki po le bali o ni to. O le lato maule na. Au ona I toi whala velave sesi, toi pisa sesi, il taimile nei, o se me ta whawai, au nei toi kolosi ane sesi lumai, o leo sau le kamoreaka, o le pola kalambe e fia ma autu I ai le aso. I le pola kalambe ata mamtina ma tutua, o le atunu, ma outou u malava, ma moli atu o lo whaanga ma whaamianga mo outou. Po whea lava le tafo o e whaafonga mai ai. Ia, whapena foi. E le tamamatua o le whaafonga mai I le loi kalai stete, le fionga le swafa, le malu whaiva ma le masiofo ia me sepa. Na pei a lau o atu fo I ma le tawhao ngā tongia, lea o ngā upu. Ia po le fionga fo ia fuatino. Ia, whaamidi atu li I le tua, tasi lea ta mamatua o fau e whaelonga lona iwa se fulu tausanga le matua. Aka, ma eu le alofa ma le anga lei o le tua. Ia whapena fo I si o mātou tina, le fionga ia fuatino, whaamele, e Sarah Avia, alanga mai fo I Samoa, ma si mai I le aso fia o le whanau, I le tamaitaka I o Natasha, se pela, ia malona li I o Conrad Penny, ia e ala le teini o se mai, le ula vale o ni kinki, talo vatu fo I le fionga le swafa, le malu I inga taumba oe, ia ma le tau whainga malanga mai Samoa, ma le on sai malo fo I le tauata, I wha lele tātou tina, ne ia a fia fo I le malu, lu maisi ngase, ia ona po ia e fo I lea, I whamai o le tau malulu. Mana tua foi, e sau wale tau malulu ma au mai ona whaale tonu. A matatu se whamatalanga, awa ele lewa tudei sau tau mai mo ma sila mai. Ele ma whaatalandoanga ma le fionga, I le sa avea ma whaululunga, o le matanga alwenga le soifua ma loloina, le Office of City, o le Ministry of Health, ma whaale mai uma, o le atunu, le fionga ia ai ono, Dr. Ekeroma, Professor Ekeroma ai ono, Alec Ekeroma ai ono. O le whaatonu ai lea na mātalanoa fo I mua ina ua whaatoa mai le whainga panoto le lua afe lua sifulma le tas
ina ua whaatoa ulu wa i tō fia lava lea o ia. Nā te wa ia le matanga ruenga le soifua maloloina. O le mea lana tula i mai le nāwai tau. I le vevesi sa ia i o atu le whaatuatua i le atua sa mua ua tasi. Ua silia atu ua tūla lata anga i le ono i le 10 miliona tā la tupe ua alu i to tongi o fo mai o le mauta ngase i mototua. O le matua i te leo le nā tupe. Ua alu i tongi o fo mai. Whaafonga le lei. Ona maua i fo i leo so malama anga. I whainga whaatau tala. Whainga le tā pasa. Ma le le ai o ni whainga whaavae. Na whaatine o le vaitaimi le nā. O le teita inga. O le malo. I le sunga tu le epa. Whapea fo i ia le HRPP. Whaafonga fo i laia. E le se tau whaaleanga. O mea ia. Wasu eni i lunga. A wā le suanga vatele faa polokiki faa upu fai o malo. Ona iloa ila ia lea le mafuanga o le tutupu o nisi faa fita auli na tulai mai. O le mea la mo tulai mai. O se tupe tele lea mo faa alu i fo mai i faa pitoa. Ile mauta ngase i mototua. Aisea. Le aise whainga faa vai na iai. E wha mau ina ai i tū la o fo mai. E whai ngā luenga i le au ma i la tau e on call for duty at night. Le au whatasi ai ma le pō. O le mea na mai tau ina. E whaelwa i a le fo mai i la tau ia malana ta mai tusi pe o le ta mai api fo le whiwa i ma leo leo. E tusi ai ma wha mau wai o na taimi whai ngā luenga. O le ala mea na tula i mai. O wa tasi lea vaenga sa te tau na fia i su enga fo i lea o le forensic audit. A watu ala le fo mai la tau ia pe alu pe le alu. E pule ana ia. Ma tusi lalo maona i tū la. Whapea ai o lai whai ngā luenga ma on call i le pōlena. Ai le lo, ele ai. Ele iat. A le walu ale tupe la tau lea. Submit lo lava i tū la le. Ele ai sisi e fasiringia. Nana watua, leifo i se tangata na te clarify ina, pa o le wha manino ina, ma wha mautu, ma wha pia i e sao vai le fo mai, le fia, ma fia, sai i ana po. O le si la fo mai, e tusi le taimi. Ai le i sau le whare mai. E le i tiute le whare mai. O lai ka nguru le iana i e le whare. Ia, o le mea tā ua la le nā na maua le maa, talanoanga le nā, ina ua ofisiringia. Ini suinga talu o le taunu watu i te tonu. Ia le fionga i le professor, le li fomai. Ia Dr. Alec Ekeroma. Ia po le fionga fo i le la au na fausia, wale ainga sa tuala, le ainga whalangilangi. Le fionga po le sunga le ai ono Dr. Alec Ekeroma. Le ala o se e mai nei ia le sunga. Ia ai ono. Dr. Professor Alec Ekeroma. E tau wā i lalo o le fua ale whatuatua i le atua sa mo utas. Mai le i tu malo o ana lofi numeratas. I le fia avea o ia o se whaipule. Ma neia le moe mitinga. Ma le fuela o sa vali ai. Whatasi ma le ainga whatuatua i le atua sa mo utasi i sa la wha ia e mapule ono. I le wha lawi loa la o lo whaia le tebile nei. I le asole nei. O la o tau nu uma pāti te tele nei e tolu. I le motu tele e sa la whai. Tu le epa ma le i ta apipi lewa amatatu i whaasale anga. Tasi lua ma le tolu. Ia lea fo iwa se ese mai ei le sao le whaatuatua i le atua sa mo o tasi o lau mi milione. O atu i tuapā ma ele sao nganga i maunga. Ia wha pia foi le aina salimuli anga. O leo o mai i whalunga ma whalalo,
sa tu ya tua msala ilua sa yo o mai le vau tele isi utu matanga ia a le fo ua fofo watu le sao le fionga le sa whapito ia fio me ia ma le latou fo i vaenga whaai o le Sabo Uniting Party se me le lei tu salava po ai fa mai oi wa kopi ai a oi wa whataita i ai o me le lei uma mea na o e sa ili le tofa ma le whautanga ale atunu ale o le nofo ma wha mawhana nofo i o nofoa i te tolu o tau ofisa ia manofoanga au tū o lo o tū te tonu i ai ia le pati ma le pati a bis pati te tele nei i tolu Yo, leisa me le angai, ta ua le nā, o e ave la utou sa vali. O e momoli, ma au malu malongi, se sa ili mai le tofa. Sa ili mai le whautanga, a tupu mai e o le atanu, tina ma ta mai tai whale tua ma tausi, sa au, ai mai se fo i le manosi o le nu. I lea i tu malo, ma lea i tu malo, ma lea i tu malo. Talo fai. Ia te au lava ia. Se mea le lei. Ina ia o le fo i lae sa unua fai fiao. Ia o ngā tasi le manulau ti, a lea pati ma lea pati. Whaatasi ia so solo i lunga o le finangalo le tua. Ma ia tā ua ai whainga whaavae nei, e a tangia ai winga nei o le atunuu, ua whaavae i ai Samoa. Le tua, whakerisiano, o le tū ma le anga i whanua ai maise o le tanga ngana Samoa. O atu manga ia, o anga whisau tai, o le alofa o le whaaloalo, o winga tausi aia, e lau tua le alofa i mea oma e maise o le ngā ruenga le tua. Ia, ma lo tātou whaasino manga, ma le whaasi o si o manga. Ia, a wā ia o tātou lau ele ma lau whanua. Ai se vaenga, ma lau papa ile i li poti mai i le whaamsinonga, māwalunga, whaavao mālo le lalulangi. E winga i le mata upu lea. O le sao i matau, o atunu uma lava o le lalulangi, i le Paris Summit for Climate Change. Leo au mai nei le whai unga lena whai nei le Hague i Netherlands. E ta tau i atunu umo le lalulangi, o na whailo lātou sao i matau, ina ia tuu malie i lalo, le tele o le kasa o ona o leo lo whaalu ina nei le osone, ma le vātetea, ma mana vaina, e tangata ma meaola, ma tangata umo le lalulangi, ma a fia i le tala le tau. Climate change has become an international collective consensus and responsibility, and every country in the world should be accountable for what is put out to the ozone layer, and where a lot of us people and every living thing is breathing and inhaling this poisonous gases. Taua la tau ia, ila whai taua nei. I le lipoti whaavao malo na mai i le whaamsinonga whaavao malo maua lunga le lalulangi. Ina ia mana ia le Paris Summit for Climate Change. Ia, taua le na o maenga ia e pei o na o avatu. O le vava i atu i le so. I le mata upu lea wa au mai nei o le dengue fever. Wa ova atu le awhelua se lau tangata. Ai mai se le to'atele o le tupulanga talavau mai le pepe se i o i le sefulu ma le lima tausanga le matua. Awhelua se lau tangata. Wa afia i Samoa e mai se le whanau. Toi fo i mai lala utala i le fionga le li professor le li fomai ia ai ono Dr. Alec Ekeroma ai ono. Sa ufisilingi ai le mata upu lea pele o te tau nei o na sila. Ina ia avea ia le malo Samoa. Ma se malo
ua te tau o na watu iai se whaatonunga, ea pa o se tūlanga loa ai, mo tātou tū la lata. E wala o wina ma whaingoina sa mo o se state of emergency, a state of emergency, to alert people about the dengue fever epidemic. Ia po le fever o asini le oso inde I o iai tātou. Tātou tali iai. Ona o le whaalili wina po e nisi o tangata e fia maali e. Ia le fever asini lea, po le dengue fever. A le fever opo na iwi o le tangata e mafua mai. Ona o le inseti o le namu. Aina sau loa le fionga ia ai ono. A tonu tātou te whaatalitali e se li poti mai le soifua maloloina mai lātou lea ua lātou sui tūlanga I lona tūlanga sa valaulia ai. Wa o leo ua whamawai nei I lona tofinga o le ofisa sili lea o le matanga luenga o le soifua maloloina. A le lau o tātou wawai atuna iai. Ele I se level of sili na whai ai. Are you prepared to call the alert on Samoa that it has now become a state of emergency alerting about this epidemic, the dengue fever? Aya, lea la ua whaalawi loa I le so. Ele malo tausi. E amatatu le vai aso lea. O le ale to iaini a onga. Tūlanga lua se o ele vasenga sfulma le lua. Ta ofi o matabaiti le fale. O to wawa I le mea. Sa mafau mamao iai pe ono. E ai se tō whā iai la tau o lo wa ai le soifua maloloina. Ba e o lo iai le to mai. Ma le anga waa wha pitoa. E whai ai wha I unga wha penei. Lea labo I una sao. I just interviewed Dr. Professor Alec Ekeroma. Ia pole sunga ia ai ono I le vai aso na sei mawai atu nei. And today, lea loa na ave ai loa le savali mai le fionga I le tamai tai pare mia wha pena fo I le malo tau ave. Ua te tau o na talo loa. Ia se sa wha nati e tau fia ia onga. Ona o tamaiti ia wa fia e tasi le afe lua se lau tangata. Ai bai se lava I le tō tele le vasenga lea. Male tau sanga lea male sfulu lima se o le pepe. Lale mea ua tupu. O le noa whaanga whaapitoa I le mautanga se ngase. O le potu lea e na o le lima se fulu tangata ma I e mawhai ona tausi ai le taimi e tasi. La lesi mea la ua tupu watatala le extension. Pei se hall fo lea. A lea ua so atuni moenga e ta o toi mai. So you see, the unforeseen and the forecast that I put out a week ago has now become reality. And the truth hits home right now. Ele se sela tala na whai atu, ile li fo mai ile vai aso nte nei. Whamata wale o se teimi wata tau wai na wala au. Matu atu se polo inga ile teimi le nei. An alert for a state of emergency on the dengue fever epidemic. Today, lea ua whaalawi loai. Vai aso fau, tāpunia uma a onga. Mai le tausanga o le aonga whateitai se yo o le tamaititi wa sfulma le lima tausanga le matuolo na winga e tau lava I kolisi ia pa o le tūlanga lua le ngata mai I le year 12. Ia e matautia. E matautia. Le nāla ia. Whawhetaila I le tua wa e se tō whaa. Ma se whao tautanga, ua mawhai ai ona musuia nganga o tātou teitai. Whai nei se mele lea. A tātou sila ma toi tatai tua tō manatu sa boa I le whamai o le misela. Na so solo I lava, valu tamaiti ua maliriu,
Le tanki fiva, le whato ato lua ta maiti o maliliu. Ai ta uatu ia tu le epa. Ina ua maliliu ta maiti to valu. Ile misela. Facility. E fia ta maiti ua maliliu. E ta uatu to valu. Ai whai mai atu le epa. Wiki. La le tua ngā numera e te tau na usia I loa ai e iei se whana velave. Ma tau tia le tu lai mai. Nao o le se lau monu tupu ta maiti. So if you're thinking that there are only 8 and that is a very small, minute number, so what is the number that you think that we can excel to and at least 15 or 20 kids, and then that is where you will come in and say, look, there's an epidemic now that we are worried about it, and let's call an alert on an emergency, a state of emergency. Lale toi ngā whenumera e ausia o na whaapela I o tātou popole. Lua se fulu, tolu se fulu, fast fulu. Tamaiti maliu o na whaila I leo le mea lea. Ai whaafela tanki fiva lea pēr te waru, wa to lima tamaiti, wa to ono, to fitu, sfulu. Le mea le nā o te whaiatu ai. E matautia. Whaafetai I le tō whaua I le malo tausi le teibile dei. E uia o lae, vevesi uma mawhauwhau tangata whapea. E leo se mea te tau una whaia. E le vaenga lea ia se whai unga whapea. Ona o se whainga malo minority pule alawa. But tiri, o leo wo I tua le whaipalota. Nā mea tue pule nā mea whether minority or what. We are now on a full-fledged capacity in terms of Parliament has been dissolved. The campaign period has begun. You know, la la lisi me toi vesia. O la ia le tua fai fa le le bea. Talo fai vai one o vai ono. Talo fai lo fa valvale tele. It's tala no mai ina mea o le tala no atu. I le policy ma mea te tau na fai. Ea. I te le... te le o lea woi loto fo I lau komini. E te le malamalama I se mea. Alu e whaalongolongo le I o isi le tio. Ia, ona e loa I la ia lea. Le matua I vai tele o lou mawhauwhau. Alo, alea tātou ua e tāle, tātou talafou ia I vai whanua langa I tā ua tele, ia le tātou whalongolongo I mea lo tutupu I le lalolangi ma le Pasifika. E mauai fo I lo silafia, I mea e te tauna e malamalamba. Iai, tāpena ina e le tamaitai, le sui le Radio Samoa, mai e le lamua o Canberra I Ausitalia, le whaletua, ia Miriama Alalatoa Pomare, usi maia le whafonga. Tala whalapa maro le soifua e usi mai le whaafonga tala fōu le Radio Samoa. E turunga ese foi whaamtaranga na whaia e nisi tangata Venezuela na tipoti ese ma Amerika e whaatatau I turanga na iei I wharepuipui I Salvador. Whaamatala ia tangata mōni māsina sa whaao o lima I leo wharepuipui ia I lātou, mai titi ni turanga tau le soifua malaloina sa tau sisia I te tonu o nei no fuanga. O le maua nisi, o se miti whaafefe tangata, le tūlanga na iai, mai to tele nisi uso sa whaalongoina o tau wala au mō se wheso soani. Whai mai o le asa wharaina na te neina whaamuta ai lea tūlanga, ina uamadia ane El Salvador e whaatanga le whaasaoloto ane o le 2.5 o tangata Venezuela sa malanga I Amerika ma tau fia. E wha le lei masina le umi na wha anonofo ai nei tangata ia I le teimi ua tuanai I lea no fuanga.
Wa iei na marienga wa whaia e Lucia ma Ukraine e whaatatau i le whesuia i o la pangota i le isi whataranoanga e whaia i Istanbul i le asaruru. Ai e fōringa e reo tere seanga i luma i le mata upe whaatatau i le tau fia loa o le bevesi i le vāua tunu e lua po se whonutanga fo i le vāua Prestene. O le whairo inga sa whaia i le mai o na tuina e Trump o le taimi e lima se furu waso ia Moscow e te tau waio na maua se while e mu i le vāua tunu e lua pe o le awhenga i lua ma tariffs po o la whonga wha o popo i ana o loa. E rei wha maundia i nā loa ia e Putin ia wha mataranga mai a Trump a loa wha wau pēo o na whaia oso wha inga Moscow i a ai o Ukraine. O saunua le sa vea ma minsta o le pui ngā Ukraine Rustem Amerov wa ia whaatuina atu le whaia o se whonutanga i le whaai ungo au kuso i le vāo Zelensky ma Putin. Wa ta ua pea ma le rua sarau lima sifuru pangota o taua o le awhi whaasu ia iai le marienga rea e pei o na mai a sainia. E le o mailoa la pe o le asitari ane a Lucia i nei whiutana inga ma Trump ai tari tonu e na o taitai lava e to o lua o Zelensky ma Putin e mawai le tonu sao o se nofo fine mō. O le AAVC Australia sa tuuina i lunga o le whasipovi au maia mai a Amerika ma o tā ua o se tūlanga o le fia i le pule ngā Trump. O le whasipovi mai a Amerika sa whaasaina i Australia o na oni tūlanga sa awhia i mua i le lua awhi ma le tolu. O lo te ena le whainga malo Australia whaamtananga i whapea e iei se so o tanga o le whainga wha i unga lea ua whaia nei ma le tūlanga tau whiwhatawa inga. Ta ua le minsta o whatoanga o Australia Julie Collins o whaamdia ina ntanga ruenga i le rea iuni whaamatau tau le biosecurity i le ano le manufasi e pei o na ta ua ia ma ua ave se ai marasa o lona winga o le atatala le toe awina mai i Australia. Ma le tala mlimoni, wa wala au nei New Zealand i le atukuki ma le pānemia o Mark Brown ina ia sairi le finangalo o tangata ma ia whaia se referendum e whaatatau i le tuto o tasi ei o le atukuki mai a New Zealand. O le whaamtaranga rea mai le matanga ruenga o le vai whafua New Zealand, tari ai le saunuanga le pānemia o le atukuki nei e tā ua i le mana o mia o se suinga e mai se le mana o mia o ni pā anga fōwha wa malo e whaatupeina se fōwhuanga tele ono sa lau 5 miliona lo na tau. O le tariane lana matanga ruenga le vai whafui whaamtaranga le pānemia o whaero ai, a whai e mana na o tangata le tukuki se suinga e te tau lavo na tutu o tasi mai a New Zealand e mawhai fwoi na sa idia finangalo umai ala i le referendum e whaia e sira pia i finangalo tangata e winga i lea mata upo. Ua tu malo le kovana o le Northern Marianas o Arnold Indalecio Palacios i le ona se furuiva tau sangoro na soifua i le mae o na awhia i se tūlanga wha le tonu le soifua malanoina na matapongi ai ilona ofisa i Saipan. Whai mai na whapawe atu le wharamai ma avese atu ai le helikopter i le wharamai kua motong fitinga. O le whaamatalanga me le sui ko wana wa whaamatalai le whaanoa noa le tōtele i le tūlanga wa tūra i mai mata uai o le ua maliwa sa tangata ua loa tau sanga o ona le public service ma le amana tua le tōtele o se tangata e nau e whaamau popo tangata o se taitai mahalosi fo i toe mautu. O tau whai whao atu wha mai senga mai taitai o le Pasifika e mai se wōma au me mamai a le li ko wana ona o lea fo i tala whaanoa noa. I o tala ia le video sa momo lau whaafonga mai le neia sa tofi manuia whaiva o toi o le neia sa soifua. Tama
seto fale boe ma le pese le na i le tamaleanga oi o kamaleanga i rungo le au wala le teimi le nei fa le leila wa mio i la vea se tavale ia ma e ono sa i fo i isi ave tavale fo le pēra fo atu wala vale vale tasi lungo le au wala e lua lo vale ia tupu lo ma le pisa ale u fatasi mai ia le tumai tai ati ia fai fo i ma fonga tau moli o le pulenga ma le au whainga alwenga ale Henderson Cars ina Cavendish Drive fatalo fatu ati malole sai fu badria malo sai for savea ia langi ma foi atu o ia lo fa pona fa foi na sapo kalame le tu la le aso ia malo lava nga lulue ia le fo wa la mala mafai unga rue nga le aso ia lo fania pesa so e o fa le di io amele nai sul so office o manu ia me uma ia pule lo fa le tu le le me uma manuia me uma mai ai le tai au se yo o mai fo le tai minanga i mai ai le tato a studio nei le ai se me o fa le ton ia o a mai tato lo to ama le fenga luenga bani si fo i sa auto ma futa le so ia fa sala mo fa sile sabia io se vi potia su i le tato office nei le ni aso ia sa fa tumulia fo le malo le sunu sa o nisi fo i sa fa peona nga i mai e fai ala so sign up io ona isi fo o saso a inga sao me piki ala so sa avale ia mana isi fo o saso customer fo pe o pe ona i saso a inga le malanga mai Samoa le malo me se ia o le la venga so solo mai i le saso officer ia mo le apala ina la so sa avale o le si mea ta wole na ati na le tau nuu mai lavo tangata ia na malo mai le se a wao leo mai ia tai tō lua ma whanau a le vave fo i o na lātou i loa o le tātou au nanga le Henderson Cars ma nga i atu loa ia sa ole le sa vea ia pe tu langa na o lo fa pe ona pe to tele lava le malo la sinu le nga so solo mai le malo ma le se ono o lungo sa so advertisement le lungo sa so Facebook ia malunga fo o sa por kalame le sa sala no ai ia pe o vai nga ia le pe tele mai ai le anga i me le malo fo la sinu o so tele lavolo o fa fo mai le nei sai mi sa por kalame ia fai ia le nga sai de o lungo sa so Facebook po lungo sa so o penga sa fai langi ia malesi vai ngai tā ua tele e o mai i au lungali i e sao mai le se i voile le quota e o mai ua iei pepa whai ngā luenga mai i fo i la tō ngā luenga e a ngā i ai ma a mataloa a mamaua la tō tongi ma se lendi ia sa le ia e o mai ua e o tuste o le taimi lava le taunu o mei tono o New Zealand ia o taimi fo i nai a matai ona serve la tō pepa whai ngā luenga so la so pe pa fainga luenga la na le fa pe ona au mai la so i sa so officer le ma fai ona apalaya la tu sa vale io so tele la va na io so anga le anga i mai io le apalaya ta so van fo io le Toyota IS ma le caravan le spulu no fo io ma su sa sinu fo sa so sa vale na le fa pe ona lu la val semine io mo sa so anga e fa pe ona ma lo ma sei e pe ona e sa o so tele lava o ngā li ima la so whanau. Ia e pe o le tūlanga nao le wha pe ona alu lava ia le ta so Toyota IS ma le caravan le te minei. Ia o mai ata ango filo i ta vale ta i valu ta i se fulu no folo no inga le no mai e tō tele ta mai tia no mai maa mai Ia sa ole le. Ia ma lo vavtai. Ia a tātala no pea a wā e o le taimi e tapuni e o tōu le tau le ono e le fiafine. Ia e ta tala pea le upenga ta whailangi ma le Facebook page e so tai mai ai se i wha a malamalama te isi fule mata upulena. Ia o le taso ofisa ia e tapuni le taso ofisa e le tūlai ono. Le tūni nai minute i o tapuni a loa le o taso ofisa. Ia ai le wha apea e malolo ai ia le taso Facebook ma taso telefoni o lo ia taso staff po taso office lo fa pe ona ngalulue se ia pa ia na ne le suma tasi le po ia po le ala vale se mi tava no ai le se po se na ne se mi na se na mana va ia nisi foi
o lo fia mana o mese se soani fia palai sa vale ia e tali tu lava la wala au mai le maso numero vidi 4 ia pete email mai fo i lunga le maso Facebook page ia e tali tu lava pato a malo lo lava ia le ia taso va inga le fenga le po i le tula suma tasi ia malo va tai ia fa manatu sisi vanga i pa u ia ta wale o mai o ta telefoni ia fa pe fo i le ta tuatus ia ele fa uma ina tapo kalami savea ia e au lava ona fa iloa supele malo la tunu ia le tulanga le benefiti ia ona ia taso a inga po o ai lava lo o benefiti le seminei a fa yo e ma fa fia apalaisa sa vale ia e mana o mia se tanga solo a inga po sa wo po ai lava se tanga solo o full time ia o le tanga na e mana o mia e sawe te lua o fata sile application pe join the application ia o iele sau support ia o le tulanga le pay many ma le tangata e alu sa vale ia e alu lava le swafo o ele te benefiti ia e te susa lava le process o le tangata benefiti ia ma le tamama le sinama siwalea e le hotala le pensione ia e mana o mia lava le tangata full time ia e sau te lua o fata sile lua application ia o tato taavale i o tau nuu tele lava tato taavale fōu i o tau nuu wa umona modify i o tato SUV o tato van fulu nu fōa le su tasi nu fōa i a whapena tato youth tele tato youth wa umona modify i a lo wa tau nuu tato whale taavale i a pe o tato taavale na le whapeo na alu lava le temine o tato piki apu po tato youth ia fa pena masa so yora ai ace masa so caravan o maka sa avalena le fa pena alu level seminei ita so a ngai e malanga me Samoa ia fa pena ita so a inga le out of Auckland le o mai la lo ia pe usa sa avale le fa pena alu level ita so a ngai e no fo mama ma Aukilani ia ele ngasai lea o sa vale e tolu le faalu lava le promotion ile temi nei o le XUV 700 o le fitu 4 o le Mahindra le maua le tupe me alofa e lua fitala ia ma le Scorpio Kiwi edition ia fata femele tato piki apu o le Mahindra ia lea e maua le faa fitala me alofa ia o le faalu lava tato promotion ia le temi nei ia fa popo ai male tato sa vale le luafe lua lima o le XUV 3XO ia o le luafe lua lima sa vale le lo fa piona alu lava le seminei ia po ova male tolu fulu sa vale ia wa alu le tuaina lea ia ai le fa to ata ulu mai le masina nei e fai lava si vave le alu sa vale le so tele lava lo fia ia o fatase mata so cashback mata so refill ia o le maua lava ta so cashback mata so refill ia o tasu ta avale lava ia o tasu cashback e ama samele afitala ia se ia tau lunga le lima afitala o tasu cashback le nao lo fapio ona ia i le teminei ia o ai lava lo fimana o mese susoani ia o tenu fuai ia vala au mai pita susa au mai foi le matou ofisa. Ia, malo whaftai mo le tali poti, ia, tā walunga i fo i le awai o le tā telefoni, ia, whapena fo i ma le tātu atus. Ia, o ai lava o lo ofia mena o mese susoani nei taimi, o lo ofia palaise tā vale mo o malo a inga, ia, pala au mai au numera vili fua o le o vale selau, fitu tastasi, ia fesile mo asi, ia pete su mai foi i le matou ofisa le tasi iwa wha Kevin Strive i papatoetoe ia pete i meli mai foi lunga i le matou Facebook page ia nei alu le Henderson Pass fatai tele la sa vea mo le avanoa le tātou whiloa i putai alu tapo kalame masani o le a whaia le nā ai whaaftai mo le teimi ua wha avanoa mai ia tele ia i tū la o tutoe o le nei a fia me se fo i le saunga le mū pe a toi tali watu i mauta malawa whainoa i le asoa tai au ai whaasui fo ia. Ia whaasui fo sa vea mani ia sele la fiafi alo whaasui. Whaaftai whapena foi. Le to mai tai ia ati mai le tātou whale sa vale
o le Henderson Cars e te maua i le tuatusi se lau iwa wha, Cavendish Drive, Papa Toitoi, a reo le nā, wala au i le telefoni, le ovalu se lau fitu tasi, mai whai i ai, whai mai le i atau sa vea tuli mai se upa e whati ti e atua i a wale le nā, sau o e leo fō wili kake o aku se iwa aisa ka vale le koulo koa, a ea. Tātou oi momoli o tau, i lau tau a inga, i a mauti noa lau saunga le mū. Ia, whapena fo i a le tūlanga. O le tau nuu ma le manuia, a o lae e ala le lei o fufonga. E le whasisilanga tā ua le nei, ma o le siva tele lava lea, le a whaia i le aso whareire o le vai aso whau. E pa u iei ia le aso mua o le masina o kuso. Wha mauane i lau kalena ia le aso le nā. Aso mua o kuso e pa u i le aso whareile. Te amai le vai aso le au na tu atu. Mai o le tā ua la. Oi, se i tātu te wawa ai atua, le aso whareile. I aso whareile nei. Ia le nā. O le no winga la, o le vai aso le. As whareile o le vai aso le pa u iei le aso mua le nā o kuso. Ma o le siva le nei. O le siva e wheiloa i ai le mamalu o i lato uma e langolango ina le whaatuatua i le atua Samoa o tas. Pa o le Fast Supporters Group. Lato te wheiloa i ai i le sui. Alo ia whaolioli o le itu malo o ale pata i tu pa i lalo. Le itu pa i lalo ma o lo tau sui tau wā. Tu lou na lava. Tau langi ia mamamalu ma pa ia sau tua whawhawha le itu malo. O ale pata i tu pa i lalo. O lo tau sui tau wā o la au tau wheloa ia i le pō leo le aso whareile le aso mua o kuso. O le awhionga ia Vautongo Rodney Chang Tamasese. Toi whawhonga i lautou sui tau wā lea mai ia le pata i tu pām i lalo. O le fionga ia Vautongo Rodney Chang Tamasese. Ia, o le sui whaorioli o le fast mole i tu mā no lea. Ia, mala awa tuai, lo ia ia tātou tickets es fulu tā la leu lu fale. Ai, pe a whaataule nā o lau tickets, fo lea ma e wala au i le telefoni lea. O le o lua, o whālua, fitu o lima. Pafsotai ia le o lua, o whālua, fitu o lima. Ia po leisi numera lea. O le o lua tasi lima wha valu wha ono. Ia ma le a whaia ia le wha moe lea. E whailoa iai ia le mamalu o ilato uma. E langolango ina le whatuatua i le atua Samoa o tasi ia ma le lato sui tau wā o le itu malo a le pata i tu pā i lalo. Le fionga ia waa ia Vautongo Rodney Chang Tamasese. Ia i le Tausala Nightclub i nā. I le taulanga whaatau. Mangere Shopping Centre. Wai loa ume tangata le mea iai. Ia le naufanga leo le sunga le seyuri le alo le maria toa. Male Faletua, Ole Tausala Nightclub, Mangere Town Centre. Put it into your calendar, the 1st of August, which falls on Friday next week. Whelua i ele nā, leu amata na ngā i mai sui tau vā whaoriori nei. Ea ofo i isi pati whapwhai. Ia lea ngā i mai fo i whelua i o lātou. I o lātou a inga wō me masari ma tangata fo i o mai le tu malo ma le fioanga. A le pata i tu pa i lalo. Ia, anei ale nā. O le Dorsey, o le sful ma le lima, a whai le i mawasau ticket. O le winga tongi lau sful lima tā la i le whai toa. Ia, o le a maua fo i lea lava po, ma nei le wha ili a le Tausala Nightclub Band. O le a maua fo i le tātou tau mawhitanga, sfulu tā la i le tau mawhitanga, lima tā la i le oka, manatua. So se mea lava e lo te ai le ava malosi, ia, po o le pia, po le alava. O le tula fono le nā,
ale atunu nei i New Zealand le ngata o lo whaamaluina e le City Council. A lo whaamaluina fo i ele vasenga o leo ma le tula fono e malu pui ai i la tō. Ia pe amai ona tango fia le avmalosi. E ta tau ona iai se mea ai i lo manava. Te ala wa mai atu. E le maua le sapa. E sfuta ala le sapa ai mangia uoka se lima. Te lima kāla e le oka. Ai o le telefoni le nā. O le au le fionga ato filau o lua o fa lua fitu o lima. Ia, ma le o lua tasi lima fa valu fa ono. Ia numera na e lua. Mo la tau o la tau whātau teia. Ia ma wha mau popoina. Ia le whātinoina. Lea wha moe. Mo le tātou. Wha moe le nā. I le aso mua o le masina. O le si whāsilanga tā ua le nei. Whaafonga mai iai. Ia le ia ma le mamalu o le i tu malo sa whata le tas. Ia po o le awhio anga fo i o loto whangā. Ia mo le silafia. Lea wā matau nā ngai mai ia sui tau wā whaoriori. O le i tu malo pālota le nei sa whata le tas. E au fia ai i a fio anga nei. Salamumu, sa napu, sa tawa ma loto whangā. Loto whangā. O leo wau tasi sui langa uma o le whātuatua i le tua sa mo ua tasi, ma le i tu malo whapalota o sa whata le tasi, e au fiai sa le mumu, sa napu, sa tawa ma loto whangā. E whaia le tātou whasosoani, mo le tātou sui tau wā whaolioli, le fionga ia a napu, seve te i fui maono, ma ua tasi ai le tō whae whapea. O le a whaia le tātou posiva le tau sala, i le astonai aso lua o aukuso, lua afe lua sfulma le lima, i le tu lae ono, i le afiafi, i le hall ale e whakasa i Manurewa. O le numera tasi Gibbs Road i Manurewa, le tu atusi de nā. Number 1 Gibbs Road i Manurewa. Mai e tatalo atuai. Male nganga whaalolo i tupu mai e mawhale upolu. Paolo foi mangafa matama whanau a si o tā i tū malo. A whio mai matala mai a ao. E whai so tātou sao i amanu vao. Mō se tātou whesosoani mō le tātou sui whaoriori. Mō le whai ngā whiriwhiringa a si o tātou o tunuu. O le tele o liba e mā i se avenga. E loa lava fo i le isa rā elumoni. E susu e lava le wha malama. Ma mana tua alo na wha sinu manga. Tātou whailoa i le tātou wha moe i le alofa mo le anga le lei o le tua. Whaia mo le awa tele o le komiti mo anapu seve te i fui maono. Wha mo le whafso ta i ane i a seve ai lima o le teitei fono le nā i le telefoni o lua wha iwa lua tasi o lima iwa. Toi whafonga le numera o lua wha iwa lua tasi o lima iwa, ia po o le sunga ia lauvi a sera, i le telefoni o lua, tolu o ono, lua tasi fitu, toi whafonga le numera, o lua, tolu o ono, lua tasi fitu, whaasile silanga tā ua le nā, mo le tumalo sa whata le tasi, le a whio ai, ia awhio anga nei, sa le mumu, sa napu, sa tawa, ma loto whangā. Ea, ai o le tātou whambumoe la tōu ia leo sa whotu mamanasi, o le aso valu, aso valu o aukuso. Ia, ngu e fo i le whilo inga, o le a whaalawilo atu, le aso valu lana e pa u le aso asfareili, o aukuso. So o a ia siva ma whawhiwhianga ia. Ia wala o tu le tātou tu malo mai tongil whasisilanga le. E re ka unkaki. Le aso valu le nā le tātou wha moe whilo i mo le sui o le tātou i tu malo. Ngā ngai fo monga numera tasi. Ia le tō wha. Ia tō whai le li o le tū. La vea lau a whalasa Ioane Paulo. Malanga mai fo i ma tilo ma sila iai. Ia, i se sauna anga fōi.
Ia, ma se manu lau ti fo ua tāpena iai. Ia le sui lea o le whatutua i le tua sa mo o tasi, mō ngā ngai fumonga numero tasi sa fotu mamanase, i le aso walu, i le no fuanga, o le tau salaba. Ia, la tātou oi vavai foe, ia se i whaise pese tātou te oa i e momoli le lei, ia na i o tātou uso matua whawhine, ua maea matawa lunga ngā ruenga le nei aso ina ua ngā ngaifo lātou whaiva. E o lava i lātou i au te fia whatalo whatula ave pasi, au ave lori, au ave taxi, au ave Uber, au ave courier, ia malau ave kolori, tō tele i lātou le wha maupupoina kolori al countdown, pack and save, o le ngā ruenga whi tāwho le nā mea. E fiu e wala au aku le si ave kolori fo, le le si lo maku, ala walu a maku le pe al kolori alang ko inga, ala lako a inga. Wala ma mao le mea sa vali mai, e a sa vali mai ma au mai le kolori a. Ale a fo le pack and save, food town, my food world, my new world. Ale fai akua. Akele ya iko inga Samoa, malo maku Samoa. Actually, yeah, a o mai na o live na te atu i le pack and save ma. Se kolori al ko ainga. Ya mau te tali e fo i manai to ina mo lo ma tu mai e sa ve ke la ngi fo ka o mai ma ko fa ko le ngal ka o ere ka uang ko ingo anga ka o ko inga Samoa ma lo ma ko Samoa. La a le me la mari e o moro si il lo makua o si il ko inga lo makua fa ki e lunga kolori e sa ko inga makoso mai ya e tu o tu la ta vale lisia so e femerka la al ko inga o so ila lo mka e mama fakile oi e va e pa e lo makua a femerko inga e mama fakile no inga ele la po lo matua petina e pa a faisi mama fa ona po naifi Atalo fatu ya Emma Jane Lawson. Te le lopo ai le e fai ia i le talo le rest in peace. O sina ma se Neil Brown talo fa lava. E le tangata leo te vavai a tolo o mai mo mai. O la le la siosi fonti. Ia fa pea fo i a lucky mo fanua. For my Leatoa, watching you from Oakley in California. Oakley in California, talofan. O I, satala e stasio ua fine. Ina o maua, lona vala ulia, maile e kalesia Yesu Keriso, lau pa ioa songatai. Mo I lato fu, lele le tupulanga talavou, e o e faile meo le tala inga. Pe fa missionary, as a missionary. O le tene foi fe au talai, po le tama foi fe au talai. O to e tatai nei lo mafau fau. Ini mea matango fie na o manatua, ma o o iai. Ile savalinga leo lo fia nei, ile motu tele I salafai. Ile savalinga lea o le faalawi loa, o anava tau, ale whatuatua I le atua sa mo o tasi o le HRPP ia whapena foi muli atu ia whia me le vaenga o le sap. Ai ina ua mimilo anei o I le itu a sau ma whaasolo mai ai I vaisala. O manatua ai la ia lea. Ia le tele o taimi sa o nofo ai ina. Ile a inga o le toi ina o lo apu whaife au. Ma le toi ina o tapu maneia. O se a inga ta mali I lea a inga. E whafsanga I tonu a le mauta lea. Ma le mauta lea loli I awa ai kolone. Ma le whaletali ma lo I vaisala. O aso ia e no nofo I whaife au tala I a inga. Ma o e whaile la tau ngā aluenga. Tasi lea a inga sa tu le tua niu. Nā le winga le tala le nā. Le fionga ia tapu o mana ia. Malona atali ia olo apu whaife au.
ma le la whanau, ma le la tau whanau. Oka le matautia. Ma nofo lai vai sala ma lau soa. Ma te asia a toa tu lava le tu vai singano na se i tau i o ia sau. Ia whasolo mai fo i le tu lea. Se i o mai i sa taua, ma whangsa, ia ma o mai ai i lea la taua ma i se i o mai i le iafu. Ia, ma o mai i whale lima. Ia o tau wawa aila ia i le mamao le mea sa whali mai. Ia whai whiau tāla. Ana mea tau ai. Tu sa e fuli a toa ia me o tonga niu fo ia a ainga. Wa alu lua o ulela va. Au whakuloa i la usoa. Ta malolo la titi ai. O le asu e se mea o lo i ai ia se mele i tulou le whaafonga le atunu. Po le lausa. Ona whape alola ia le o la usoa palangi le. I le ngiu. E kori ange se maa ngiu ila. I mantua le palangi e le i. I le i pea mua se ngiu e le maasangi le mea whapea. Whapea. So I climbed the tree. Well, ia e alu e toi fo i Amerika po o Peletania, lena saulau misiona po New Zealand po Australia. Ua e alu ma se mea mata utia sa tupu i lo uolanga. O le wha apea o oe e se whai fe au sa moe se niu matua mau alunga telepe wewa i le tawa fo i le laitei i le casino. E wha apea alu ma lau kama. Ia, alusu e maile mele i tulau. Ia alo le nā e tu i le niu fo i le lunga le maa. E makua ofo le soa palanki. Ia na inu ala ia le ala e pei fo le e se mea o fa le tonu. Pei e tau sela fo le. Amalo baba e tu. Ua matua i mu a toa le fata le fai tua mao si o si o. Ua fo ele i lope. A le ua fa pe a fo ele. Ia. Uma le aso le nā, le aso le so ai oso lo ma le whamariri o le whiwhiau. O io popole tele ua wawa e tu. Ua infected ia le meo le whatawhata o le whiwhiau fo le le. I le meo le papala lea na mao si o sia i le pea i le ngiu. O i talo o whai. Ia kili mai lo ma le whalma i sa kau. Ia alo nā e tuu se i mao mai. Ona fio soile i le vaa. Wale o i tua sivi. Ai mao mai sa o le whalma. O mai le vaa a vel le foma i matotua. Ia atu whai mai i le Palestine. O le siampini la, o le sifi le na. Pe o le Palestine le na. O le misiona Samoa. E va ia le fase lau mun tupu o li im te maita i te la vau ofo i latu lo latu soifua i le ngā luenga whatalai. As missionaries ale e kalesia. Mai. O ia ngā le soa lea. President Malingi tia. Oka. Ese matau tia o lea fo i te tai. Beise te maa lea te tai. Oa e wala wina i President Tangaloa Malingi tia. Muangu tia e avea ma Palestine. Ole misiona a wawa Samoa e ao fiai tuila manua le motele i sala fai ma tumua. E wala wina o ia avea o se tama whanau ma o se tamari i o le afio anga o sale longa. E wala ulia a ua retire malo lo. E Salt Lake City, Utah, whapena fo i le state o California. O se tasi o tama whanau, ale afio anga o sale longa. Wātu ti amalo man vai, whapea fo i su amale. Whale sa la whai. A inga matapau. E wala awina le sunga ya muangu te e verma Palestine a wau o le misiona Samoa. Ua malo lo retire mai. O ia o se tasi o fita mua o le ami a Samoa, le military,
le ami ale United States sa i tonu le tau i Vietnam i le ono se fulu se yo o le fitu se fulu o lona winga. He was a well-decorated soldier, a returned soldier. Oka lea te maloa o le matua toa inga pai toa. Ai, o le mea na sili o na tau au te manatua ai ia le savalinga leo lo whaia nei. Le leo leo nei pas. Ne whaalawi loa ia i la tau nei o vaianga whauwhai. O le nawa i teimi leanga o awala. Le ini mo li. O le mamau o le vao fale o lea nuu ma lea nuu. Ai o le sava vali. O le ngaluenga le na ai whai. Sava vali mai ia asisila la. O ese mai lola ia le masangone. Oi masataua. O na si tia mai leo i ma ua ma lesi po ia usoa palangi. Ma wha mautu lo i sangone. Ia, mai atu le awhio o le po i a inga ma te pau sa mo le oi ma le ala taua. E awhio fo i o tapua i ma. Ma alo le lua. Ia wha pia fo i le a inga sa lilo ma yawa. O le mea ma tau ti ai. A whaila o sangone lea ua le mate i ai. Mai tele i o mea ta ue le ma whaina ngalo. O le awhio anga tolu a lea. O le awhionga ia luanga lau. Lewa ula kamu. Lea sa avea ma minsta o ngā luenga te tele ale malo. Lea na tangata valeina i le vai tau. O le fionga ia tule epa o vea ma pale mia le nā vai tau. I la sa manu no foi foi Malaysia o soa papalangi. O le tele o soa papalangi. E au mai si ia oa o i le ngangana ma le tū ma le anga le atunu. Ia. A whaila o le isangone, a whape te sa vali e toi aluanga i sa matai tai. Ea, sangone, e sa vali atu i isangone. I whonga sa vai, vai pua, alu atu waila ia le i whonga tuli, se i o atu i whai, ai, se i o atu i sa matai tai ma sa matai uta, a ngā i la lo i le mako, alu i le awala, toi titia e o i le vai vao, o whale lima. Ia, whato e tau loi le si fo i whale sao le kale sia mamona. Wautou si sila la iai. The sacrifices that we did for the church at the time, ai, o whamrianga uma ia mea. E te alu ese mai mai le tu malole, wa iloa uma upo le tu malole. Wa iloa fo i fetu pupula uma le tu malole, o tala tu o le tu malo. Ia, e te tau i o. I le ai maua i nā mau a inga. Ale maria i o nā me. O wafo e au le whalo o nistangata. O lea a inga ma lea a inga. E tala a le ngaf. Maua i tangata. O lo a inga. E te rei vai mua iai. Aina iai o lato mātua sa e whaalongo mai vai iai. A o lato whanau la i o i. Sa o atu i whalave lave e whai i a pia ma. Ia, e lale mena tupu ina. A whapela o sangone fo i leo o i. O na e a ngā i loa lea a ngā i ngā e malai. O le walula lea a ngā e malai. Sangone, o na so atu lea ma le vai vao. O na e tau lola ia lea i whalunga, whaifo i whalalo. Alu atu o i sa tu i atua. So o tuai masala i lua. Tau atu i si utu. Se ia o i le vau tele i tanga. Ai sava valia. E sava valia ma afe. Ma ai ngiu o konga ngiu o tangata. And I suppose e le se popole i nā mea. O le atu o lai fepe e mei e whape. A le fepe au i le ngiu. E lale me mali e le nawa i tau. Tu so le fale o whaiwhi au i to tonu. E tu wale ta mai whale o whaiwhi au to tonu o le loto a. O le paranesi a sangone. A o le mua whale. E tu o le whale o loa.
o le toi ina, o le lua manuao. A o iai la na o le lua manuao, e to tonu o le mautafono ma le pale mene o Samoa. O inala, e masani la, o na asiasi atu iai awa, o Uncle Sia, o le fionga le minsta, ia a fua va ai olo fiti vai. Ia. Masani la o na asiasi atu iai la uri. Ai mana tua la, o le mātou taimi leo le tausanga, o le kolisi o Samoa. Le mātou te iai whātasi ima. Ma le sunga le minsta, le fionga le minsta. Ia aolo. Aolo na ankola lea, pe mana tua e sesi, i la tau. Wa le tō tele i o whaipule sa iai o le paia inga. Le ngata ia le lua a manuao. Whape nā fo i tapua i, o le awhionga ia le wa ulakam. Luanga lau le wa ulakam. O to tonu la o le loto a lea, ale e kale sia mamona, e le fale o whaifeau. O le fale lea, e malai. O i mātou te wheiloa i ai, ma le tō wha ia tupai whaasalafa, tapua i, tupai. Au vea la le nā o whaasalafa, po tupai whaasalafa, ma whai a onga o le tūlanga lua, i sangone. Au ia fo i o se whai a onga, o se li whai pese, ia ma o pese, ia whape nā whawhia whianga te tele. E tele lalo o malama i ai. Awa o i fo i le whale sā, le whale reo whai whiau. E whai mea onga mai i ai, ia le tele o ista maiti, mai la lo i la aonga le tūlanga lua. Ia. E mātou te whiloa i mai nā, ia ona whai leo le tālunga, whai leo le basketball, ma le volleyball. Ia, mamaua e ale whiloa inga manai whai a onga o le aonga tūlanga lua. Le lei tele la le mawā male, tō wha ia, tupa i wha salafa. Dewa na mafuta. Ia ma whai a mea onga, ale vai te mina. Tele ta miti a onga na anga i mai, e whai o lātou numera, geography, English, science, biology, a tonu sao ngā le nā awa ina ua mai ia sa ilinga masu esu enga fo le sa ili ia ongole o le tūlanga lua po le form 2. E whai asi to o tele o tamaiti na pāpasi mai nā ma o anga i le kolisi o Samoa. E le lopo i le whalo whaiwhi au lea na tuata pena le lei mai eima. Le lei basket polo, le lei e tuai ma le voli, le lei e tuai ma mea onga. E wala lisi mea tā ua tele na tupu le tu ma lo lea. E moe fōle ata. Ua toi titi ao o le valu pe se fulu fo i ta maiti ese. Awa pe o te sau mai se whonutanga ma la soa mai sangone. O te sau i le whonutanga a tai o whaiwhi au i le no whanga tūtutonu i pe senga. E lea iasa o malanga mai ia pia mala usoa. Ma te leo mai ima mai se ta mai titi. Po a pe tasi pe tolu fo inta maiti. O le alo fangi o au i te tonu o sangone. Sa whape na fo i ona whaali e tu eilo o lofai i le tō tele o ainga. E whapsanga i la le whalesa. Ma le maota o le tō ina e suawhai au tu mapu. O le tō ina leo tu mapu. Sa nofo i le lo matua o le tua fine o tapu i whalili. E iai la ta maiti o le ainga lea. Sa la lata mai i le whale o whaiwhi au. Maanga le lei mai ia i maua. Na tonu ai lo i lo loto. Wa o mato momoe ma. Malo lo mai. O a umofe au e whaina e te maiti. Na tonu ai lo i lo loto. O le tau i lea. O le a whai i te maiti nei. Na walu ai i a pia. Ma ave le tama i ngoi a sione. O le atali i o tu mapu. Ma lona uso i ngoi a whatonu. Na no nofo ai lo ai nga mawhai mawhanau a lo ta mama lo tina.
Mai ua ina o i le misiona. O ai fo i la tau i le misiona. Au fo i mai fo i lea. Ma iei leisi a inga sa matua i anga le lei ia i ma ua ma e mai se levau. Na o mai e la ia lea o le auso tua whawhine o teine tō tolu. O le teine e ngō ia vai lua. O le teine e ngō ia mafoe. Ma na mai fo i la ia lea mawhai ma whanau alo tina. O ngāta i atu, na o sauma mai e le tangata e swafa i atu pa i ai talavou wā lea li. A ua matai lei titi. O le alo e whaasino i le uso, i le tamai a au male, i lalo i sala i lua masatu i atua. Na whai fo i ma whanau. E mai fo le ata. Tau titi toa valu tamaiti i lo mātou ainga i mota. Fasili tangata. O, kwa ko kele li le kou ainga. E fau tamaiti nei le vai. Ai tali o mātua. O whanau o le whaife au tāla. E tāla i sa vai ia sa umala o maita maiti. E whaa o onga e o mātua. Nisi na o i ala tau misiona. Wha u mai i pesenga. Mamalanga mai i atunu ui whafa. O tangata nei, au te tango au ia i o whalawelawe ma mea whapena. O veo ni o uso mani tua whawhine. I le ngālu wenga le atua malona whaatau waa. Ai whiroa i ai ma a inga nei. E o la umori maule nā i le tau o tele. I le toe wawa ai atu i le sāwalinga leo lo whai nei. O toe whawhangu mai ai lo loto. Le mamau le mea sa o sa vali. E male sa valinga i le ngā luenga lea lea tua. E le mala i a tau. E mana tua pēr nei mea. The wonderful memories to walk me down the memory lane. When I saw the campaign period of the FAST, the HRPP, and the SUP sooner or later, it reminded me and it triggered those wonderful memories while I was a missionary at the time, roaming and running and walking through those lands and it was a bad time too, while le wala le ni fale te le ni mori ava pela umi se fafanga i se ainga po se taimi fo I faini le sona se ainga te lua mo le fale wa te ale valu le po. E malo lo o tale se fulma le tasi le po o solo fani I fo I lau soa pe ama. E la sangone. E la o tau nu sangone wai mali le tala le le whalongolongo. Mana tuo le whato e alu ese mai lo wainga. E te sau, e te le o mautonu, o misia lo wainga. Pe saole nei mea ua ave I o ma lela alu le fai unga ua fai o la alu e te au na I le atua. Tau wala atu I lau tali tonunga au matua ma fa pe o oe le taulanga le ua ave o si. Te la tu foi. E fe feu lo mafofau o lo pau e masani I lau ngā luenga. Whato au lu ese le nā. A tō le lei le tausanga. O ngā lua I le whale tupe. A le Pacific Commercial Bank na muli ane a vea nei ma Westpac I le teimi le nei. O le mea la mali ei. Wa toi whawhangu mea o ina o mai I sangone. I le sāwalinga leo lo alu nei o mea. O mana tua I lo le tamai whale lena o whaamta lātua. Whato a au mai ese o mai le misiona. Ai o whaalongo tu I teitai sone ia o teitai o le misiona. Whamai talo whai a Elder Lavea. Talo whai a Elder Lavea. Wa ai atu le lisi. E ave na ia I sangone. A o le tangata matautia lai ai. Lisi whai fe au sinia. O le junior. A le tangata sinia leo whatel tali mai. Whamai ua tolu ana whai fe au. O ana soa ua umana fasi le tangata leo.
Io fa matala mai lungo le uala. Fa mai talo fai ia. Fa tu ale wingo le ambiole asiali. Ai fa matala man tua o te alu ile. Ile ngalu wenga o siampini. Ole au panga ole welterweight ma le light heavy. Mea na au panga nai lua o te alu o siampini ai. I fusu anga le tunu. Ia, fai ale o tala le, talo fai, le alo fatu. Ia, ai to alo ma fau, o fa pelo lau tala solo. E iai la le uingo le mafu anga le ave o au i le tangata le. Fa pea ai o au se tangata e fofo ai le fa fita uli le ma e ao le tangata le. Ele o toi mamau se teimi pe toi ono masina umalana misiona. A wafo le misiona e te lua tau sanga. O le mea e mali ai. O te tau nuu lo i o. Mātou wha maa vai ma teitai o le sone lea. Ia mwha mai ia. Alofa ngia le tua ia lavalo on sai ma ia. O whalongo tu. O tala uma ia o mai. O le tangata le la avea o mate soa. Wa wha tolu ona ia fasia fai fe au e au mai e fai mana soa. Ma sui mai a soa. Le lau sui mai au. Male manatu. A tonu o le mea fo la le tupu i a teo. Mea. Wa te i la le fai fe au lea. Ma te sao fa fai lo i la lofa ta lofa. Mai a lofa mai i. Wai fa fonga i eitala. Mai ngo foi foi le. Uso. Wai fa fonga. Tasi o lau fa longo i le leo le tangata. E le fa alo. O le fai fe au fou le usau. O atala e le mo mai tau mea. Mai ngo foi foi ngale. A mata lolo fai tau mai. Tu la fono o le tangata mana me fai. O le mele mana oi fai e lana soa. Mele fa pem fa pe a o le leo la le au mai e le mea fa koi kalo fai. E le fai tau le li le tuspa i a le a tau sa vea. E le fai tau lau tamba le bea. E a pena te ilo fo i ni tu ai ngā tangata i e ilo ufale tangata. E le ilo le tala no le siampini a Samoa le welterweight ma le light middle. E le mea nana tupu. O le polo na lua. Na utu i o soa lava tae a to le mata to e tale ulu i le mea le. Tulo alfa fonga le tunu. E le maa mori matangi. Na matua i mu a toa ai alu lola a toa e maa tuli atu le awala. Tuli atu i a ualu la toa. Maulu lo i tonu. O le tai namu o le faife au. O le pelestene o le afo o le palanesi. Ala ua musa e sae le fata. Na au fatu lo lai. President au mua. Pelestene au mua ma le falatua. Tuli mai fafu. Le aso ale nei u te toi fo i ai lo wainga. Ai a le me mauti no i le faife au lea. La va ai i ai le pole nei. Tu lo sa mo ma lau whaafonga. These are memories that built the character of who I am. Ele fefe ele palai se mea mai au te tali tolu le mea tali tolu i ale mea le nai fai. Ale mea nana tupu. Whātou a te ile a o pei o se talara longo lea i le misiona a tō tuila mamanua o polu. Wai lo umala tangata le nei. Lea la whātou a maua lona i unga, malona o inga. I le whaiwhi au le ingo ia elda la vea. Ele na. O le me matauti ai. O le a vea o ule whale. Ma wha u mātu ai. Lea whātou a tasi le vai aso la unga luenga. Wā le tatalo ia mātu e whai. Ia lo whangi e lea tua. Ia au mai o i le whale le pusa uli uli. Ai awane au mai o e wha maasiasi. Ma wha mātanga ai o mātua. Ma lau wā rota. Ma lau au lotu. Ma tai le pikopo ma le pelesteno le steiki mama. Tangatau. Na outali tondo le a avea o le whale. Wa faa umai fo i ma le mission. Ai wa umali fo i ai. Wa umali fo i ai. E na o sau le
e le ofisa. A ua Palestine loa ma le fionga ia moangu titia, tanga loa malingi tia. Tai au i Vietnam, ma le military, ma le army a Amerika, lea o se ei le misiona. Tala noa ma whaamatala le mea na tupu. Ia. Tau sili ma o whaamaulalo e luma le Palestine le misiona a wao Samoa. Ai a whai o lau fina ngalo lea. O te fo'i lo ainga. O te talia ina fo'i. O te fo'i. Tangi le Palestine mwhemai. Vai. E ai lau misiona e te tau o na whai ma whaatau nu. Mai te le alu le tau ainga. O le toftofonga lea na whai nei oe i sangone. O le toftofonga ina ia oa i ai se whai fe au tā lai wa lewa na wha malo ma wha ma a le loto. I le ngā luenga le tua. E o lava le Palestine e fau leo wa tau nuk mai. E fia ula i eile whai fe au lea ngā kanga le mori e tu i a alu lako. Ia oi la umar wala o te luatu. O le mele o lo whai nei, e ta whasi whai whi au mātutua, o sinia. Ai whaafonga mai lea tunu, ma le tātou e kalesia, ma te tai o le kalesia, lea i le whape o tau whaleanga. But there are always faults within these kinds of institutions. And there is a way to resolve issues such as, epe o mea nei, I le whapela o tau whaleanga i ale. E o mai tangata, e ese me o mai ai. Ese to i ngā whale tangata na tā pena ai tangata nei. Ai ao mai foi, o le tāleni, o le pool of talents, ma le lawi loa, o anga wā, ma to mai i o mai ma tangata i e. E leo ave se ai foi o lātou winga, foi le whaalili i mai o lātou si o manga i o lātou ainga, ma mātua, ma whenga i ei. O lātou winga lava nā. E lea i nisi o ni āngelu i te tono le mea lea. A lea lala vai fo. Ai pei o le whawhita uli le na tūlai mai le nā vai tau. E le vai loa o na si tia au e toi whaatū le kalesia i ngā ngai malai. I le mea o lewa na susunu i le whalesa ma tāpunia i le whalesa. I whalunga ma whalalo. O nana fo i mai loa, a vea loa ma whesoa soani ma lima tau o le fionga i a moangu ti ai le Palestine. E se a iei se whai au tā lai. Na te maua le whaamrianga lea, o se tōwhinga maa walunga, o se whesoa soani o le Palestine. O le whai launga fo i lea le Palestine. O le whai tonu fo i lea le Palestine au au. O le o inga la, na umailo i nā mo le fiu la vale o whai au i e fasia la tu soa. Ona o le winga whaaletanga tama winga whaatama. Ai la le whaiwhe au, leo walu le tala walongo, wa sau sa vea, Alda la vea, I tonu wa vea ma whasosoani o le Palestine. O le avea I leo a vatu, I tu e wha. Tu mua, mautou uma I sa la whai, o whaiwhe au uma. O a whapenai tuila ma manua. O malol konfernisi lela a tātou whelua iai. O lau konfernisi mua le nā o se soani o le Palestine o le misiona. O le autu o launga ia e alofa I lau soa. Ia e alofa I lau soa e pei o lou lava uso na lua whanau whaatasi mai. Wa o le ki le nā o le ma le tatala o le ngā luenga le atua o le alofa. Whawhela o nā outo wō e tala I le tala le lei. Ai le lo lua ba malau so le te lua mafuta te lua mo fatasi fela fatasi ai fatasi ta ele fatasi ai se la ngol tu la fono le na ele mo fai ona alu le si soa ka fau ka alo la kapi mai o ai alu le si soa alu soka mai se me yo luo o fa pe nei tu tusa fatasi ile taimi ator luos full fight tu la o le aso
Se vanga na o alu se fai whaongale. Le whale le taua. A o lea te tutu o ilu mai I te le whapea. E te alu I o ile. Ele vea lea na saulea sola I se mea. Lea. O le tula whono na. 24/7. You have to be with your companion right throughout, day and night, 24 hours. Awa o wal watu lo mo le ave I o le. Ale so so le Plestin. Ai le soa, ma le tangata e wha fiu le whatonunga le walwatu. Aua ne e toi whao lima I lau soa. Ona e tonu le me te o ia. E au mai oi le ofisa. E lua me whai le whai unga lea au da le vea ia te o. Umana mai le pule mai ia te au. E le fionga I le Palestine ia malingi tia. Wangu tia. Tangaloa malini. E umana mai me whai pele I le whale. E whai ele spanga oi I. Ia pe mai lola, ia pe ave lo il tau ainga. Ma ave o il tau whale. Mele na. Sa nofo file bua I loa I leto I ai sesi. E fia ula ma nofo ma fasi sa na soa, pe wha o lima I sa na soa, wa la tau lo le mea le atupu ai. Ia tala maalia nao le ngaluenga, wa toi fafangu mai nei. Ina ua o mana tua le savalinga fo I o le ngaluenga le atua. Ma afe I maota malawa, o lea nuu ma lea I tu malo, pei o le whai nei le savali lae anga I nei ai. Mo le whaalau I loa ino le anavatau. Au le anavatau sa mao ma mātou soa I momole. O le whi au fo I o le atua. I le tali tununga le kalesia Yesu Keriso, o le au pa ia o asangotai. A o avea, ma vala o wina oni whaife au tā lai le teimi o le tā levo. Ia ma le tau oso le marosi. And those experiences will never leave you. They are lifetime experiences that will stay with you forever and for the rest of your life. And I'm telling you that these are guiding principles that make you who you are and the character that you possess and the values that you live by in your lifetime. Tato ua tale pese. Whamanuia ia te oe. I le nei fo ia fiafi na ua ngā ngai fo whaiva o le atu no. Ia, whai mai le puni a lava o ua lofa nā. Sila lope mo se avanoa se ia feani se no foanga sa asa abetalia la tato maanga taui ani ise me atu ufua manela fula fua ona ofai atu ai leo ulangona fainata o walofana va ai yo fofo malo te ena ulangona ile po sola eui ina motu fa ape yo se pole monieta ye polonga Soma ia puna mawhauwhaunga ia mo se tali tutusa Ai wha atai se ilafo atau le afi afi Ai ta wha awhe sanga I Aululunga na mwilo ufatu ele
Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo Soifua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Oh
se o volinga o mai ia tatou ti e a tu i o e suai nei la pese ma le fia te masina wa susulu mo e o la upine manaia la lo manu bi saula ia tatou ti e a tu i o anga i atu i sasa e motu o upolu ta whaonga uanga solo atu manaia lalo manu bi lalo manu bi lalo manu bi e ole da au te fo upe a whai ele I lava lau whalongolongo I pese whanana so atu. Tātou te oa I e momoli oe I lo mauta. A leo te wawai atu lunga le api o fōlinga. Ia, ma whamaisenga fo I ale to tele o e o lo whafonga ma. Tapu ai mai le tātou pola kalame. Pe I fōlinga mai ai ua tu ma lo ia leli pese lau I loa. Ia Fiji vei koso. Ia, o te le o mauti noa pa o le ala le nā o lea o lo o whapena I o nā au mai alo whaanga ma wha mai senga le tō tele. E winga I le tuua o le malo ia Fiji vei koso. Ia, o tele ilo ia ai e tele pese fo ia le nei fo I tamali I. E fia ia ia lo tātou o tunu. E tele fo I pese o Samoa. Ua tele ne wha leo e le li I pese nei mai fiti. Ai se iai la se taimi. E ana o tangola ia lea e tā se pese a Samoa. Na langi ina e le nei fo ia li I pese lawi loa o le Pasifika I le langi pe a whai. O le ala leo le tele o wha mai senga. O lo o au maia I tonu nei. O le whai mai ia sa lote sa lea. Ia e sao. O sa lea. Whamai ona i o mātua na whaatuina o le Paranesi I Sangone. E o le teimila na le I o atu I awa. O le tōtele o nei a inga sa mātua mafuta I Sangone. Pe o le sunga I atau leo. Ia sasa. Ia ma le whaletua ma le lātu a inga. Ia ele ngate le nā o le fionga ia le lua. Le lua manuao. O le tofa ia tapua I kuka. Ia whapea fo I le fionga ia le lua Yonatana. O le fionga ia taititi. Ia maleto a tele lava. O le uso ia tapua I emosi. O le uso ia le lua whime ia. Ia o le tama ia whalongo maletina ia la au. Ia ma le tō tele na wai o I lātou. E o mai I le taimile nei. E le mawhai o na ngalo. Le mawhai o na ngalo. Ia whapena foi. Le anga I atu I o I le vaipua whonga savoi. Whonga savoi vaipua. Sa I o atu I whonga tuli. Sa I foi le tō ina o afualo I nai whonga tuli sa anga le leiane. I le ngā luenga. Se I o atu I whai ai a o iei le tina matua. O le tua fufine le nā o le fionga I awa ai kolone. O so se teiwi lava e taunu oi whai whi au tāla. Ie e leo ni tangata o le lotu. Ia awha mai se ino nofo mai. Tālo whai. Vevela le la. Ia mamamao le ala. E whai le lei le sua moa. E a ai whai whi au tāla. Ona whaato ao eselea. Ao o mai fo I lalo ao soifua le to ina o taula papa whaalili. E le mwhaina ngalo fo le nātu ina. O le to ina matua. Sa iai le nāwa I tau. O fuli palala ia malolatu ainga sa wha mautu iai ia whaiwhe au tālai. O
le toia ina sa I lalo I sa tui atua o le tamao stamo o la tupe. Ia, ma le toa tele, o I la tau, o le tina ia la au ma whalongo, ia o le si tamā matua sa masanio na afe ia whai fe au tālai. Ia mawhai ai lava ma a inga o whai fe au ia nei. E la listo ina ino ia o pai loa e le si tamā matua ua loa le mātua mawhitanga. Ia atu lo whai fe au tālai o leini baptisonga I lea vai aso. Ia whailo ia pa to ino pa ia masiona atali I masiana whanau. E watu lo whai whau. Wale ini baptiso. E ini se via baptiso. E vai lo ma pa vai lo pa vai wala au malana whanau e o mai. Ia wala au whamai. Ave le kamalele, ma le kamalea, ma le kengere, whawhia soi le van. E a olo e ave papki soi whalima, a autu e le sua le vai papti songa e le warota whalima. E ana ave la e le nei afu, a watu fo e nei afu e le ola le le vai. Mai o e ave ia sau. Ia ale mea maari e na o tala na o le ngā ruenga. Ai, se tasi le o vai tau. Ma lio le soifuanga talavou. Ai me sei tupulanga o le kale sio mamona. E le mba whaina ngalo ia te oe. O mea maali, o mea whaale le lei, o mea le lei, e mana tua uma awa. O lea lua tausanga. Peise teimi umi. Ai ua na o si vaenga o vaenga mea masi tesi male. O le teimi whaale atua ma le ka lena whaale atua. O au mai e tofutofo ina I tātou. Ai o I le taimi, o le vevela ma le tau tātupu tupu o le malosi, ma le tele o whaafiafianga, ma mea na tatai ai le o langa I mea o le taimi o le tawhau. Ma le ewa, ua whainga luenga, ua maua tupe. Ia, ma le tele o isi amanoa ma mea whaafiafia. Ia, ai, ua whaiele whai unga. E tu umona pia. Ia, ai oi. E whaile whingalo le tua. Ono le alofa fo I mātua. Ia ma le nau ta inga lava le kale sia. Ia mea, e o mai rai le te mile nei. Those are the wonderful memories e le mawhai o na whaangaloina. Ai, o le nai ma ta upu ia o lo tutoi nei e ta ua I tele. Mole I tu malo palota o whale arupo. Silia le se lau tangata palota o lo whatutu ia le tangi fo ia nisi o tangata. Whapea e le anga waa e o e whaile palota. Mana tua o le teimile nei. E whaangata I le asfarile nei. O na toi whaulu ni tangi. O le tangata palota, e leisi palota. Ia ma le tangata o le sui whaolioli, o le tofi whaolioli. I leisi tofi whaolioli. Au lea la ua au mai nei, ia le lapta inga mai I le komisino o whainga palota. O le whainga palota le nei, e le te tau wai, I se o lo pule whaasa o sao se ainga, po I lātou foi o lo o lātou wa aia, le pulenga ma malua li I ma whai pule o Samoa. I so o se afio anga ma so o se tu malo. O le soli tu la fono, Loutou a ia ina, masatia o le a ia te tau o le tangata. E whai eila na palota, e whiriwhiri ai po o ai le sui. E ave e eila na wha muamua malana e kisi. O lona winga o le tala le nā. Ia tūtū ai sa moa I laua ia te tau. Ai ai le sao se ainga na te tau fia o e malaua ia te tau mu whapea. Ua tasi moe o le sui lea, po le pati lea o le tātou e ave I ai ia le tātou. Wha mua ma ave I le tātou. Ia pālota tasi uma I ai. Ai tau fia ma tau mi aila wa ia tau. Ia e manatua. O le mata upu le nā e ave ma whaulu le whamsinonga pe amae a le whainga pālota.
Io. Ia ma ia e lo le ai. E le whaafewheina oe e le sao le ainga. Po se pulenga a li ima whai pule o se awhio anga ma se i tu malo. E whai ei se whaasalanga le mi ngao. Ia i lato uma oe le fina ngalo iai. E lango ina. Le mea leu amna o iei le sao po se pulenga fo ia se duu ma awhio anga. O pulenga mamalu o li ima whai pule. E se mai le o se mea te tau. Le tau mia ma tau fio ai a tau o tangata e fili ai. I lo la tau sa o lo tonga ma le loto fua te eifo. E le ngata lai le nā. O le tau o le mea lea. E le aiseisi e tūtū i au tafa i tonu o le pusa pālota. Ma mamata mata ma mori maupo ai e ave ila ui e kisi. Au ala le whaafewhea o le mea le nā. E mātanga e se e pepelo. Fai lau pālota. Wana o oe ma le li whaolo Yesu Kerisa ma lona nganga pa ia nai ta to luoina oe lau whaiunga. E whai o i te tonu o le pusa le nā. Nobody else. E le ma whai fōi o na lātou wō ma au maini pepa pālota. E wawa ai. E tupu o le pisa. O le a ia le nā i le a ia te tau ma sa ti ai le a ia te tau o le tangata. Ia. Mai atuai ia ma ta upu le nā i ta ua tele. Mo le sila fia e le tātou o tunu. O le ave pasi, o le pasi moe, whaatali ai ia le tātou wa moe. I le leia fiafi. O leo o tapena mai le li awa o ti a kono foi le sunga ia teito ta loto ta leni. Ai ia lo fangia le tua. Fa foi mai se upu le ia tua severe. Ia pe a whai wale tauta mali i lau whafonga. Suanga le watele au mai a watu, ia, e whapenau na tātou whetuwha iai. E leise tau whaaleanga. Ai o suanga le nā o upu whai o malo. E mwhai o na tātou whaatupu manatu ai. Ia, ma whesoasoani e fo i e whaamanino ma whaamana malama. I le mamalu lau tele o le tātou o tunu. Ia, manuia tele ni lei pō. Anga lei le tua ia i lātou o le sifi pō, o i lātou e le i tau nu upea i maota malawa. Ia whapea fōi nā i ta mamti nā mātutua. Le whanono ngā manu a le ainga sa le vi. Ia i ai le anga le leima utupupu ina fulu le senga i le tō whapa ia mai le atua. Pa ia i ainga matapa au, maualau tō wha. Le whawhale upolunga, ia whapena fōi o na mau le awha i lau ngana whapea fōi le toto o ma le fue wā. Le vātausi ma le vātapuia o Samoa i ona upu whai. Ia, ia tele nai ta mamti nā mātua le tanu ma malolonga fōi le whanau ma lātou tāpenanga. A wā su enga le mawhau i le asoa tai au. Ai mō le temi nei, o tala nā ma upu. Mauinga o tātou tangata i le nei aso. Ladies and gentlemen, friends and families, and all of you on our Facebook page and also our YouTube channel, press the like button and press sharing or even subscribing. Thank you for your thoughts and thank you for your comments. And those are the stories of our people tonight. I'm not sure if is it true that the famous and the most popular, one of some Pacific's favorite son, Fiji Veikoso, somebody is sending condolences, and I'm not sure whether he has passed on or passed away, but I'd love to play this song for him. Le pese, le sosefina, langiina, mawhaleoina, eleli o Veikoso, Fiji Veikoso, wha mai atuai, le Polokalambea le atua severe mo oi le kone. Soifua wheloa i le taualunga o le aso atea. Lau fili filiga i le toi amataina. Ole tamafutana
Ana ia i so